tunita ka topic dingwa hi le online workshop on photography basic chi hiya special focus on wedding photography on sinsak tu ding faculty diwa hi le Biaklian Hauzel Biak Hauzel photography hi Biaklian chi changina e mi te laka introduce be luat le angai ke dinga I thevek cha dingwa Biaklian chi chanchu wedding limlag na tak tak ai kele event limlag na tak tak chi to kha aki associate thidinga sapte bangin gen hileu synonymous with beautiful high quality wedding photos achdiwa waida na hiya Biaklian Hauzel khatuni ta ka hon sin sak tu di ama ahi le tulelena sungkwan pi te to lamfel pat imfala khosa wa hi then changina hon aman hunon lakpat changina social media handles tom tam te khong leng au le hon dinga wai tia ama leng a follow the dinga hi ama kha hi cha yaisana tua elaka hon sin sak ding ai kila the na te an experience te hon share ding a hong om the na hi le aman waya kum bangza hiam pai ta kum tampi tak pai ta Bangalore graduation zil dia ba online na a hobby photography chi kha ana niya wai pen khan nel sia mai lo wena a hobby pen kha hoi takina na zuna ana kisin to towa kwa ma ina hil chi le hi tuan lo self taught ina ai wai to YouTube tutorials tom tam YouTube video tom tam te khong a hi kele yai flickr chi khonga ama lunglu na te na zuina wai ta kipana sin to ina tuina ama kha established name ichi di ai industry established name kha hong hita website tom hi kele yai portal tom khong hon khop taka lenga ma ki feature khata interview khong bang na om kha wai lo wina on gen zum lai leng wedding photo needing na northeast state tom te Dimapur re bange Shillong Agartala Imphal koi mun pe uma northeast te khong banga state tom te na tuan kwal swaka wai teng kya leng hilawina Goa Mumbai Delhi Jaipur chi khong leng halim lakina client te sapina abakwan jela hi hu chi khopa India ana sik swak ta hi photography to kisaina wedding photography to kisaina ama ahi le paite.org pian tunga kipana member mon hoi le an hi tampi takina ina phat tampi takle na guide khata hi tun ta ka dot na di hi la chu Canon hiya ai kele Nikon hiya chi te hi mok lo wina JPEG mo ro chilam khongai zo de udinga ya Canon fanboys Nikon fanboys te kha ngai lam te kha ngom lo wina ya a technique ai kele anga ai experience ki pana tom te hon gen zo dinga hiya waidan an expect yom khagle Canon ai kele Nikon chi te kha waidan te kha disappointed na hiu chi kon gen mas dinga hi aman hon gen dinga den changina wai hon gen changina dot nop nei hiam comment nop nei tena ule chat box ule a voice ma bangaleng in again zom dinga huchina interactive takina session hon la to dinga aman a hi le PowerPoint slide hon shoina huchina hon la to dinga hi aman takle tuina ama kyanga ipekhe dinga awule aman ong ki introduce ek photle le poi sa ke wai hi biak tunchu nang khota omta ki pakwa uzoi non introduce kapi ma mai well deserved hi ki pa wai ma ai platform khong non to be a part of this initiative ma khong non invite wa ki pak ma bulena yai paite.org te youtube te tunga ki pa thu ka gen masa chian deu na pat kya ko le hoi ka sama ma abik takina tu lai khang thak te adina ana longlut te adina informative ma cha so til feel tom government related ki kholong ma cha feel tom mai bang etunon bolwa ki pawai ka sa to hi ke hi
Canon cái hi primarily Canon user cái hi và giờ con cái dis cái camera settings con share đi te không le hi Canon interface nhân hon hi sim din sin hi le cái con share đi te kha banga basic nhân hi giờ kena Canon Nikon chỉ không khen tua mà này call kia cái bằng đeo về cả basic giờ kena chỉ không hi to non thể sa đàn nó tam rồi non thị sa đàn nó hay formal training bằng mạng này lo cái hi ra cái thể tổ pa cái experience cho hon explain đi cái hi ra cái na nên cả hay technical lắm không adik lo không asam je không mà le hon thể siam leo chen cái on experience cho hon con liền đi cái hi ra cái na basic page mà engine con game te hi oi ra ka thầy sa tia dia chu ho ho mấy thầy boring mấy thầy mà le on ngai kyak sa kham ham leo chin en le it's dan lam khi ni lo ja ka ka thei to pen con explain som da thầy lo tia dia chu confusing wa mấy thầy mà in chin xin không xèo xèo đi hiểu mà mấy to ka con screen con share dia so can con gen di tengka basics of a DSLR and its settings in tips on how to take better photos, post processing and its uses, wedding and event photography I think hi dia hi amasa in hi photography chi hi very practical thilai zakina theory hi cha online na cha hil hi haksa sim wai zakini no le ana these ning kha con explain zo ski ale le ona the siam leo chen thil khat dan in ka te khina cycle zil ekele gari hek zil dan den ka te khina wai te khong le cha bang chi to kina theory in kil le atak takai cycle khong bang le wa hek dan real world life ki zil ki ale ki siam tak tak thelo ma local photography le hoi lam to ya to na basics basics of a DSLR and its settings ma on doc how rồi doc so masayna understand these three things first chin hi shutter speed aperture to ISO ipan diwa big abula hi shutter speed aperture and ISO all have different functions but they have one thing in common, light, also known as the light triangle because they are all connected. Hey then hi function chi tuam ani vekwa shutter speed aperture to ISO hi the common function khat a common ani chu light to ki sai vek hi tuna ama sa penin shutter speed lu di hitale amol thei penina kon gem dia movement of the subject here subject atat to kisaya here shutter speed here if the subject is moving increase your shutter speed to get sharper image. If the subject is still you can reduce your shutter speed here a subject tat dan dungzu ya a shutter speed ahato a number suktam to suktom heking a subject pen akin deu le a shutter speed suktam deu di a subject pen acha atat khol ke ale still deu ma le shutter speed pen khan yam zik le poilo tuna he laka LCD screen hey Canon te interface ya sample kon kaya hi a shutter speed pen hi 1/125 chi kial pen hi hey pen kha 1/125 kha atang pia kha normal e cho for normal circumstances 1/125 is more than enough ma or like 1/125 or 1/100 le poilo eka normal circumstances at so settings ka hunin chin hilale adia ka hi
sports photography hay shutter speed hi apoi mo na hi sports photography ai ke la wildlife photography hay subject kina tang te adin hi shutter speed hi poi mo a and child photography ma child photography le poi a subject mai lo ma cha tang den chan do khong a hi a shutter speed pen atang pin sports photographer te ni asu tam thei pen ma wa 1 by 1000 or tan khong le tung sakwa can bang in so if there's proper lighting 1 by 1 by 2000 ma ai tan khong le apai sakwa ai kha shutter speed a hi a light eka light to le akisaya movement and light shutter speed in kha the two functions light to akisai na chu it increases your increase your shutter speed a shutter speed number atam le light hon lut to di was the shutter speed atom de le light le lut tam de di dan de win chin it a practical the win console som dia camera ka toya ya hi amol thei penin kon so dia shutter speed chi changa ya bangale ai cha asunga lim lang khatam voi ma he mai pen kha shutter speed a hi a number tam de le kin de di tun hi setting si 1 by 640 hi tuna nam a number su tom le tuna 1 second 1 by 1 kon ko le 1 second tale ha cha slow cho cha alim lang pen kha chang an ki hong sung kha sot wai alim lang a ki hong sung la ya kha light lut in chin wai jak taka le wak cha bangale your image tends to be brighter no wai jaka movement le ma le kha a movement te khong le blur se koi cho le akin de a shutter speed akin de le kha movement quick movement kha ki capture chat thei wai hi dia tuna shutter speed ta wai kha very basic chmai ni very amol thei pe na kon explain hin chen cha theory ava explain te lo thia haksa a wai jak taka le photography workshop khong a tak te khong a chu cha photo wa khong pai khom je lu ma chan cha real wala kha shoot pi je lun chen le to kha a hak sat sim ja kina no le nang an na the siam leo china next topic a kha aperture a hi a aperture pen kha ya LCD screen pen a kha f5.6 ki gel pen a hi a mol thei pen a gen ni le blurry background to ki sa hi a portrait a dia poimo if you want your subject to have a blurry background lower the aperture number na subject in kha blurry background na de sakuta le aperture number pen kha sunyam leo chin ai kha anung lam hon blur de di the lower the number the more blurry the background becomes a number nyam de le blur tam de di a number tam de le background te khon ki focus de di a blur pen on tom de di iwaiza ka portrait photography ya da kaya ka popoi mo inchen abik taka if you want to separate the number le suk sangai suk tam ngai wai mutak biak group photo khong lak chang se road thum ro li bang akiding hi lemo bang za khong a hoi di chi khong again thei mok dam tang pia chu aperture chu f8 tan khong le poi lo safe pe ni te okay ile ka wa ya amasa line front to a be ka te le kha ki focus anu kha ki bang de okay wai kha DSLR ni itung banga boy wai ju anyam pe na ki lawu tin chin iwalak ja anung lam te na chang lo chi amo mun ma chi om thei mai wai in chen to group photo lo le banga le hai dia ka landscape khong scenery khong ila ku chang ale aperture pen isuk sang ale kha
hỏi rồi mà cha aperture niam lo changa kha anna ki mangala ki focus khalo chi khong min chen okay like a group photo or like landscape chi khong an cha aperture sang ale hoi in chen to na a more detailed look on aperture cha leng kha hi okay in chen dalama shutter speed pen kha chu a camera body a inbuilt ta min chen hai pen kha aperture pen kha chu a lens a ki nga ma i to kha en leo chin i a blade te khong en leo china a number i atam deu le kha e delam in ka gen mang hila i light to ki sai dan so light to ki sai dan kha i higher the aperture number atam deu le light loot tom deu aperture a number atom deu le light tam deu vai kha to hai diagram chamai ni hai limla ka kipan ki thei hum chiang ala number pen f to na 1.8 a number ne anyam deu le kha asunga alen sunga blade pen kha ki hong le hun la talia ni cho ile a number atam deu le a blade te kha chang nya new hul no cha f22 banga cho banga pin ni mai mo ne new ta in chino ja ka light kha lu tom ile ai pen khai cho a blade pen a let deu le cha i banga le i light le lu tam deu moreover a subject bangale a background khong lem blur deu ma ile a number atam deu le kha light lu tom deu a thil khat le a blade pen le new deu to a subject ki focus te kha cha sharp deu chamini a background blur te khan tom deu chidan deu chu ya hi dia dena igen kha alai loot pen te kha wai alai loot penin ilimnak achian le chian lo di again khadiam nei wai alai ta loot tama le chu ilimlak pen hon wak deu de ma light loot tom deu le chu ilimlak tion mial di wai kha den changa light metering pen hon explain den chan gen ding a wai kha hon ki mangale hon ki gom khom vek di okay which the nam de na hi shutter speed ale light pen kha alut to ma le kha alimla khon mial din chin light alut tamale a picture pen han bright de di ma chidan de hin chin to light to ki sai vek shutter aperture to ISO kha ani wa function shutter speed to aperture chu function to am dang nei le light le chu het kha te to kha ISO pen kha light cho a dedicate chinin te the higher the ISO the brighter your picture but the higher the ISO the more grain or noise your picture becomes ma ISO sang deu le na picture pen bright deu din chin ile higher the ISO sang deu le na limla ka grain te khatam deu vai kha ya example khat oma ya laki jal sata acha ala ISO number sang deu le ilimlak te wak deu ile noise grain tam deu ma ela ka ISO 100 taken around 6 pm ma ela ma ka ISO 3200 taken around 7 pm brightness chu ki bangai chu chimai ni hilele hela ma kha ISO pen hon i tamja ka grain khong nom tam ma tuna taken around 7 pm pen kha ISO 100 hile chu melam yal de chu elam bang ma ki mu thelo de ya building wak chi te kan chu ki mu the khon lo de ma to kha hilele ISO 3200 ton hi ja kha a camera in kha it's trying its best to like produce light more asunga ka internal light it's trying its best to gather light in artificial light in the otherwise taka ka image len noisy hun thang gop ma he ka tool he ka thei dan na to he sample image kala khi a camera za tu
kha asot sim ta di asot sim mai thei ta jak chu tu lai camera swak thak te loi kha 3200 ko nga le noise om khol loi ve अच्छा tu lai is tu lai swak camera swak thak te loi dia ka ai mirrorless camera chi te khong bang chu a sing wal 10,000 20,000 khong ta na le pai thei ta ma wai tan khong a le ai bang le a noise pen do ham chi khong hin chin pen kha neng kha bang le updated chin mai ni a camera kha updated sakina 200 khong ki cha Ila le explain kama mai chu ai a grain noise to kisai kama explain kama ma so like to le here le ma okay ISO 100 ta kha chang ISO 3200 ta kha chang blur hon noise om deu 12,000 na chu zata khol no lo ma cha thang op gia la gop chi din te frame to APS si le ki bangkat ISO performance ki so hele ne ki khe ai full APS te kha crop sensor ki chin chen APS te kha sensor ni zo ma awai jak ta ka le light le lut tom zo to okay mid ka chi full frame te kha cha sensor le lian zo hi changa kha light le lut tam zo hi changa cha ISO te khong le sa nga le poi lo ma kya bang le ka to ka 5D Mark 4 na san le ISO 5,000 6,000 khong na san le noise om nai khol lo chi din te hi zat ta ko lai ma chi na hi dia tuna light metering lamai lu dia ya light metering chi kha ya LCD screen Canon interface LCD screen ya yellow bracket om pen hi to helama viewfinder pen hi 1 2 minus plus chi aya lim ilak chianga ilim lak awak lo hia or amial lo hia chi etna dia hi light metering hi lim lak tenga LCD screen iwa check man ki le highlight metering kha poimo ma hi ma ai limi lak chianga he meter khamin chin ai pen kha 1 2 3 1 2 3 plus lama avana hiaw le kha ilim la kon wak bangale wak lo china ai kele ai pen kha minus lama pa le ilim lak te mial deu de mial lo china hin chin wai te kha eva etna hin chin pucha if lak tenga lim khati lak tenga LCD screen cha if check se ngai lo adia ka ai hun bangale kine de te ma kine de khong hi chang khong a le cha bangale ai viewfinder kha ana ki on lang ba in chin ai athi ha ma le chu ai pen kha amidla om sak te dia light exposure pen kha acha chi dan de hi ba wai kha shutter speed de lam again teng shutter speed aperture ISO na hom siam ngai lim lak exposure or avak la na fu na dia ma wai za ki chu de lama khat pen a shutter speed pen cha a number pen to aperture number cha ISO cha bang chi dia combination hi vekin chin hitil light triangle de lama again dana light triangle izaka a number te khan hom siam ngai ai pen kha e pen master thia na thei ta ka na thei siam na master ale chu yai camera big taka DSLR chi te khong any camera chu thei siam mai de ma to na yai kon explain ball la cha theory of explain ye hak salwa tina ka thei to pin kon nava khwai lo kina hi to kha to na hi pa an le normal bangle light metering aya dalama normal exposure overexposed underexposed overexposed it chang in hi wak lo chi na hi underexposed chi chang in so mialam ma ai kha dalama meter pen kha plus lam 1 plus lam va mai lo ta le overexposed di minus lam om lo ta le hun alim lak pen hon mial lo di ai zaka ai athel khat meter pen kha alai lak koi ngai athi ha ma le alai laka koi sak koi om sak thele chu fu pen de chi dan de hi
hele A to B le hin chin A pen kha like correct exposure hin chin B pen kha underexposed ma dan de yo question nom ya Biaklian thil hat kan dong ba exposure to ha adana yang mon ko correctly exposed dia optimal ai ba exposed te ke le overexposed to underexposed pen koi a save zo lam di bang hi ma recover ma pan cha kan chu overexposed sanga underexposed pen katel zo cha ro analak roi la lang a detail recover by iso chi dai detail recover by iso on overexposed lo chang kha detail te recover hak sa zo in highlight te loi ma cha a technically proven le hi cha underexposed sanga underexposed te kha safe zo ma okay pai kha en cho a technical dan ni only ki explain siam kya vena hele cha en by experience ale ma ni danga cha on experience in le overexposed sanga underexposed te kha recover non zo okay actually mo back in hat kon dong I to viewfinder to LCD screen kha in kong lambang outdoor bang su changa hong ki bang lo kya mo wai ima ka chi chu in mangi tun changa ana mial lo kha LCD screen ala ba wai dan de nang koi na sang tam zo LCD koi na muang zo LCD screen na muang zo viewfinder kan viewfinder muang zo okay ma LCD screen le ai camera te kha chi tom tom min chin dia ka professional de aman tam de camera te LCD screen te kha muan wai zo in chin ile ai starting DSLR chmeni aman tom khol aman ana tam khol lo te kha LCD screen brightness kha mo muan wai lo ma ja ka aken engin LCD screen a ken te cha fu isa ka le taka computer fu khol lo chi ong mod ma la om je le chin wai ja ka kha LCD screen sang in so ken chu ye light metering pen hi kamwang zo okay ai de biak til khat dai yai akipan tung chi de a safe pen de a metering mode kha wai a mode azat dek tang pi na ne na center expose ai ke wai balance dan ken wai pen ma bang le matrix kala amin le kamang hil zen nikon aka matrix ki chin ha matrix metering ki chin ken na chu evaluative metering kan evaluative metering pen ni chu ka zat hi ke wai pen ha safe pen cha safe pen hi wai pen ma to cha reading pen kha wai pen adik ka sa pen wai pen le ka the dan cha all in a kon explain ni ka the dan om lại đó đợt nào om lại khá đợt thị mày hi chỉ là con continue chưa lẹ cái avec cái cover man zolo đi giờ cái na china simple con brush over mấy điểm để làm mà again hay em chỉ gọi cả manual hình chân manual là hay manual setting ai cái gọi chăng hình a user chmeni a photographer pana a function ting kha ma control ve ka hi a photo a limla a camera ina bang ma control lo ma a function ting kha thunwai om vek chi ni in te manual china ya em kha a 1/125 pen kha shutter speed ma f 5.6 pen kha dalam aperture pen hin chin ISO pen he auto ki ko ya he pen ISO hi a to ya pen yellow bracket song am pen hi light metering hi a to ya again cha taw pen hi flash compression ki chia le ken le ka zan ngelo ja ka zang ngi khol ki a ya ka flash compensation chidan de wa bang compensation flash control na hi a le ken kha ya ki pan ka control khol ngi ki a a flash ka chang ina as flash a speed light pen a pat china ka control zo wa zo ken hei chu ken le zero ko ngi ge wai zo age ya wifi om pen wifi sel radio sel khat pen he bangale ele ka jang ki a banga athak deu tia mai di athak deu ha
ต่อบางเลยไฟล์ทรานสเฟอร์นั่นดีของเนาะไอ้ก็เลยรีโมทของแกนอนแอปของออกมาเลยให้ของอะไรรีโมทคอนโทรลลาจับที่จันทร์ของเห็นจันเป็นค่ะกีตาร์นอนเราจันทร์ลำอะไรตัวนี้เป็นเลอีเป็นเอกี่กับเป็นที่ picture style เลยให้เป็นเลยกันจะ auto จะตัวมาออกมา auto ออกมา standard ออกมา portrait ออกมา landscape fine detail neutral faithful monochrome picture style จะตัวเรียก customize เทมากันเฮียต่างปีนี่picture style ที่ auto อินก็กดยี่ auto ไอเกล landscape mode อินก็กดยี่ให้เปลี่ยนค่ะespecially if you're shooting raw ยัยค่ะปวยโมคนโลจีดินแต่อาจจะจะร้อยลักจังอ่ะค่ะไอ้ post processing จังอ่ะอุตุดันอ่ะเขียนดังลำเทียนจนอาจจะค่ะเอาตัวไปเลยจนแล้วหอยเป็นอินเตอร์ cover ไปกี่ไมจ้ะ cover ไปกี่ไมหอยส่วนไอ้ AWD white balance เฮียเฮเลต่างเป็นส่วน auto ไอ้กิเล cloudy ก็ก็ยี่ไอ้เฮเล color temperature เขียนหนาเฮียcolor temperature เป็นบางอะไรwarm or cold เจ้ามาไอ้เป็นค่ะ manual อะไรเขียนที่เฮียnumber เป็นสุกสังเดียวเลยon warm เดียวมา number เป็นยามเดียวเลย on blue เดียวจีนcolor control นะเฮียเป็นค่ะจีนแต่settings custom settings อะไรออกมาละจะไม่นี่จะinsonga นั่นละจะงาfor indoors outdoors cloudy day เกินจินเลยตักif you're shooting raw บางเลย auto white balance อันก็เลยจิน because eventually doesn't matter no like if raw ลักจะงาจะunprocessed process จะงาsoftware อะค่ะกี่เค้กที่จะงาค่ะกันสู่ auto white balance ก็ยี่อย่างตัวเล่ white balance ต่อกี่ใส่ไอ้เหี้ยwhite balance ต่อกี่ใส่ไอ้เป็นเล่ color เค้กนะไอ้เหี้ยเป็นเล่ก็เลยสั่งคนงี้เรา just let it be มั้ง especially if you're shooting raw ตัวเล่ auto lighting optimizer เป็นเลย off อินก็ยี่กี่ไปส่วนอาเกียโฟโต้เป็นลิม camera ลิมด้านเดียวที่buttons เตะ customize นะที่เป็นที่ buttons เตะcustomize สักอย่างเช่นตัวด้านไปส่วนคนสุบไว้จัวโลตัวไว้ด้านเดียวตัว customize นะเนี่ยจียัยค่ะหายินดีว่าเฮียเลย starter DSLR ที่เฮียเลยคนเราดีเป็นโมไอเดียให้ customize นะจู่ต่างBA เว้ยใช่ไหมโอเคbuttons เตะของจะอุตุดานาเค้กกว่าเท่มั้งโอเคต่างปีก็คือไปส่วนยัยone shot กิจเป็นที่เป็นค่ะ auto focus control นะเฮียกันเฮีย option ถูกมาออกมาให้เป็นที่ one shot AI focus ตัว AI servo ออกมากันเฮีย one shot ไอ้กี่เลย AI servo อ่ะที่ก็ยี่ก็จังต่างปีสิค่ะ one shot ที่จีจังอ่ะจะที่ if focus เปลี่ยนค่ะอันน่ะบางอะไรอันน่ะ check จัดเท่เห็นจริง one shot ที่จัดจังอ่ะone shotไว้เห็นจริงตัว AI servo เปลี่ยนอินค่ะ AI servo ที่จังอ่ะครับที่ค่ะsubject ค่ะจะ even if it's moving อันน่ะ check เท่เดี๋ยวนี้จะไว้เห็นค่ะมั้งจะไว้จะค่ะเดี๋ยวค่ะ AI servo เปลี่ยนค่ะยัยfor a moving subject เดี๋ยวจะไว้มาif you're shooting like portraits and all like one shot เนี่ยไว้เปลี่ยนค่ะกันเลยต่างเปลี่ยน one shot so ค่ะเดี๋ยวเรามารีกาเกนให้เปลี่ยนฮิตเกียร์ที่เกมเราฮิตเกียร์เลยเกียร์เปลี่ยนให้ metering มาใช่ไหมring metering เปลี่ยนมาเป็นที่ metering mode เปลี่ยนที่ให้เลย option ถูกมา evaluative metering
partial metering, spot metering, to center weighted average chi on min chen I difference Okay. chu can Kan non explain zek thei diam chi kha do na khan lo mu hi ga chat mo. Na thei na game thei la poilo u chi ke la poilo. le ka thei to pin chu kan gen ya le kan le complicated ka salwa ya kha cha Okay. Okay. bang chi dia meet delama metering line metering pen to ki sai hi he pen khin kha hoi banga le an overall ana line a meter ana meter na pen he evaluative metering pen in hi adik ka sa pen adang te le chu adik lo le chu itwan lo hi le spot metering chi khong adi mun khat exposure new one particular surface many khat exposure na ri tu ta le chu spot metering le chu hi thei hi le atang pia kha evaluative metering in kha cha na environment pen kha na ana read hoi ana read in chin kha na light pen kha cha afu pen kasa light banga le again dan le ka thei ton kia evaluative metering ma ken le atang pe evaluative metering pen hi evaluate he to LCD screen pen alang pen hi he pen he symbol pen hi kazang hi ya evaluative metering dikle adik pen kasa Ai le hoi jo deu chan deu hong om deu ya 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 bang situation azat deu de chi ko i tuan loi ve zoi he chu very thial kha thi subjective pen ma okay de dan mo hin chin aveka Ivazat bangale it doesn't really bangchi dia ke experience he difference ka mukhol ke ya cái gì cả if lim lak hoi zo sezo a gen nei vaklo chinai chaba om lo he cho metering mai ya mo metering to ki sai chin light meter de lama lim la ka wa zo ze chi khon cha he dik ta ka ro ki la le chu ro ai lak tho tho le chu ana mial zik le pull up thi zel mo right ilele atang pia overall la chu to he symbol to evaluative metering or Nikon 10 ka matrix metering achiwa he kha da bangale all round pen ki jang pen ve photographer dang ten le ma to next pen hi drive bangale drive mode hi e pen ka single shooting ki le high speed continuous shooting low speed shooting ki le timer na set tu ta le hai ka ki control ve khin chen single shoot ai chan chu khat ve shutter button ni me ka le khat ve chom ki shoot din chen cha high speed hela chu khat cha ime ka le cha continuous on ki shoot den I bangale a shutter button let go matan ma I kha matan cha ki shoot din chen ai zo a kha cha low speed continuous chi khong ki bang tho ve ki silent shooting pen kha neng kha ina a beng sing ki zeka chi thua ken khatte hile it doesn't make a difference ki mo da ni namo in chin to self timer le asu a le hi thein chin 10 seconds le 2 seconds le le u ta le remote khon le control the is self timer khong chalo khong control vek na hiya was the next pen kha picture mode hiya hi jpeg large mode ta akikoya ken hi chot ang pina jpeg in ka su ngi kia I raw in ka su ta kia hi chu raw cha raw pena kha wai jpeg an su tu ya ki le raw an su tu ya chi la ka option atel na a hi okay wai teng hin ta kon cha basic dewa ma kon brush over zwala okay tuna dial settings I load ya pen kha the top camera top lama imu om dia mai kha canon na hi non za kina Nikon to Sony te khong to le ki bang ke jek de le atang pe chu like ki bang pe ka hi chi hi gem sa dia tuna C3 C2 C1 pen kha customizable settings hi ken le ka jang khong ki a hi le azang ten hi yai dia kina video lote khong in hi azang sek tang piwa a settings pen indoor settings ke le outdoor settings khonga
cha setting và khek vài ngày lo cha ki set sa ki ko in hoi pen kha cha khek zat mai ma wa za kha bulb mode hi ai ka bulb mode requires that you hold down the camera shutter release button during the entire exposure hoi pen kha a shutter button imek sum teng hoi pen kha cha dalama kon example a kon so dana cha alim lang hun ki on pai to za thon ki on ki khang non za chi dan da kha bulb mode hi chang kha alim lang pen kha cha ki hong den image sung teng ma image sung teng ki hong den ha wa kha light trials or long exposure photography ya kha kha ki jang sek tang pi pe pen le hoi takina explain digital kha bangale cha practical ang solo kha explain hak sa in wise that can interested wale long exposure photography chi khong Google khong YouTube khong ale tamatam hi cha hi dan ma tamatam mai kha no an en leo chin le hi interesting pen ma hi light trials chi khong le especially like if you're bangla into creative photography so zo kha em kha manual mode china hi you are in full control yeah it's self explanatory hi ma ya AV aperture priority mode you control aperture to ISO pen khanang control nang control hi awa zo is shutter speed pen kha camera in control in chin aizo TV kha shutter speed pen kha priority mode you control the shutter speed and ISO nang kha shutter speed to ISO control aizo camera in kha aperture pen control again hi atang pi na manual mode to aperture priority ka jang tang pi saka manual hi photoshoot khong especially post wedding photoshoot ekele portrait khong la khong chang in hi manual mode ka jang tang pi saka program tak khong function khong ekele chando khong hi aperture priority mode ka jang tang pi saka ja ka hi le settings khong ka ki khek de nei changa kha in sung khong outdoor to indoor cha kilu tot chi khong ekele from one the bangale indoor settings khat to indoor danga settings ki banglo chi khong amin chen hoi big taka wedding chi khong a chu moments capture pen kha priority hi ja kha manual cha lama vakisuk wai kha ya dia kha bangale hoi lo ma manual khong a bangai chai vakhe kala a moment pen ki miss kha thein chen hoi ja ka vai sa nga chu aperture priority a kha to zangi ke hi hoi kha p kha program automatic hi a plus pen kha fully automatic he tigel chu kan le ka zangi ki automatic chi khat hi mai automatic he nang bangma na control ngai lo ko camera in kha the camera will do the work for you ma the camera in khan is affecting chin so like he chu adya ka non professionals ikil le cha beginner tia dia chu phatwa ma di ra okay achila chu kon comment wal dia yai live event khong ilak changa kha AV laina uchilo a situation any control post wedding ai kele portrait chi khong chen ai event ki control the kong ki post na kele te chi khong ai control the ja kha menu la lag na poilo ile wa ai control the lo din mun chena ai control the lo hun tia kha recommend zo chi le ton lo hi le recommend zangzo nang zangzo ma hi kan zang zo ki experience apat ma kan lem chang sa zo ai manual man chu ai on suite time ma banga le clients te ki control ai chang ma manual chu tu dana hi the chen le function khong chang chu ai control the in on lo in chen na le cha moments capture chi khong kha in a blinken of an eye kha nam thei ma wa ja ka kha cha ready de na yom thei na dia kha yai we ko camera pen kha ning kha pa control ki pezek wa zo ken kha aperture to ISO pen kha ki control ma dan de lo okay
tuna post processing and its uses lamai lu ta dia hi post processing hi zalama ka gen ma bangina i hon DSLR khong hon la tung lai khong cái là hi hon cái thằng tung lại khong hi debate an tam sek ma editing lim lak editing cái là lim lak post processing te loi kha cha project tak lo chan do khong debate chi khong tak tam ma ile tu laya kha hai kha ahin non khol ke post processing khong khale apoi mo dan le ion thei pan ta to post processing pen editing style chi te khong le a signature style la honom the ma min le clients te khong le min le a on vai post process dana editing dana le hon min le hon recognize theo min le a biaklian ekele wai pa editing a hi chen do khong a thei tau ma identify theo cho ai post processing ka on identify theo chen why post process to lai khang thak te bang cho post editing to post processing KL tau ma cha alim alak siam ba ka alim camera setting sa the ba ka post processing skill le en tau chin ta lim lak siam chi ka ai sa hong tai chuma to ka with that being said, for non-professional, post-processing is not compulsory. Hobbyist le cha everyday use dia chu post-processing chu vahi gi ngai lo ma family program khong ikele ka chi insung ta te birthday program chi dan ikele insung everyday use nu dia chu compulsory ngai lo cha jpeg ka le very sufficient ma ai ta le kha post-processing editing photos is not a new concept. It was done before the digital age of photography. Ele misconception na tamma ma nidanga bangale digital age digital photography online na film roll film khong online na editing omlo support khong om chen le kha ai ke ai hon lai pek ka pata le editing cha post processing kha it was already done ya kha mau kha ahi dano kha dark room ani se kwa dark room hi alim lak te hi post process se kwa alak lai wa mau le na hi khel ze ko chimai ni overexposed ekele underexposed alim lak wak wa ya kelim lak mian lo ya chi te khong kele color dik lo zek chi khong chidan de te khong le bangale post processing vai dark room hi bol thei veka amau le na bol sek zelwa vai thwai chau le lo yai photoshop khong en tu la ya i bol yai limla khong ana dong khol ana lim khong ana dong khol de banga bottle khong hiam kele si ka bang hiam khong om chi khong an lakyak te khong le vai hun la ya le ana hi thei lo hi eka zalama thelkhat documentary ke ta le kana mukha yai nidang Soviet akuk bangale leader pau Stalin in le hi bangale alimla khonga amu pe khol lo te chmai ni party political party khonga amu pe khol lo ikel athat te chmai ni chang te khong alimla khonga ana tel kha gwa le sumang thei vek mo cha hoi hun la ya alak la ya omlo dan tu ka kha bol thei gi cho hoi acha chan hoi dan do kha Stalin in le kha ana jang pe ma mo cha tai ta le cha amau alimla ka hoi bangale amang te loi kha cha very cha ki thei lo pe ma cha om la mu le ki thei lo cha a work kha why digital hi lo ja ka bangale sloppy tuan lo very professionally done ma why un lai le cha ki bang why here
So to bring out the best in your post-processing experience, always shoot in raw mode. Post-processing na lungol it's self-explanatory ma. To bring out the best in your post-processing experience, always shoot in raw mode. Raw mode ay shoot taleka post-processing le nuam to ma hi JPEG sa ay shoot sang ka. To ka raw ka bangay chile ka a simple tape in can explain some dia. RAW is the equivalent of a negative film, no unprocessed data, while JPEG is the equivalent of an instant Polaroid camera. So a rough example say here, nidang lai negative film to ka akibanga RAW ka, while zakale utu dana kilo te bangale ball kong le nuam sa till so editing software kong ale by lam taka ki ball te ma. Okay. Like a JPEG pen, so equivalent of an instant Polaroid cameras. Nidang laya instant camera kichiloid limila ka limla kon pot limla a physical limla pot and swak papa tema ito ka JPEG kibang sim a camera in hon post process sangal chidinte JPEG ka. Okay. So like post-processing is used extensively in all forms of photography, fashion hitale, wedding hitale, advertisement hitale, wildlife hitale, photojournalism hitale. Post-processing ka zangbe ko hi. Photojournalism bang chu ken le maksasim azak chu amao ka cha alim lak teo edit khol ngelo ka sakale amao le na edit lo thamo cha raw thi pe na lai sakale hilemao post edit chi za ka bang ma extreme la chu hek danglam chu hilo ma cha color khong ana la khong itale black and white khong convert to chi khong so that image pen kha powerful zog na dia ma chan do khong kha ya photojournalism tele post processing kha jang be ko ya was a post processing fine tunes your images according to your vision. Nowadays photographers are recognized by their post processing skills and styles. Chan lo ma ka gen ma hiya. So post-processing actually shows what your camera is capable of, color, shadows, and highlight. My camera sensor ho ilo dan le post-processing ka kithe mai ajak so ya dan chang khel je khong ma le shadows te khong highlight te khong utu dana ki kai sang ki kai nyam the wai kha ball hoi the easily fixable ma. But don't overdo it. Learn to find a balance. Say pen le poi mo kasama ma Ipat tung lai bang acho nasa de ko ki kai ma away. Sorry. Ki tel khat ve ki wai pen zo ki pat tung lai bang le ki tho ma he cha zo chi ka chi thei chi khong cha contrast bang tam chi khong ma cha da khong hen sen to adia ka overdo it ka chi kha hilama hi skin retouch pen hi overdo na sathi lawa avunu khong bang lo zen mi hing leng bang no lo ma cha animation khong an bang ze chan lo khong anom chente bang scenery khong landscape khong edit chang wa le chi lo zen alopa color khong natural lo ma cha hon pink dan khong an lang chi khong tam sa ke chu chan lo khong le like don't overdo it, more learn to find a balance. Get it right on your camera first. This will make post-processing easier. Delama again ting why settings te khong hoi taka izai changa kha ithe siam changa kha camera lak fu le all samdin chin to camera lak fu le post-processing le hi diom khol lo chmeni nang kha cha ball zek chi khong chi lo cho ya dia le time save pen ma camera hi hoya le hi fwa le kha to ka Lightroom and Photoshop here can kaza to most widely used Lightroom and Photoshop here. Lightroom hi photo adia ki dedicate hi Photoshop hi le the photo adia le hi tho hi le graphic designer te khong le Photoshop chu ha zat ma wa Lightroom pen so mainly for photos no cha graphic design khong chi thelo Lightroom ka. So even your phone automatically post-process your picture and converts it into a JPEG image before displaying on the screen. Pen ka gel bangza ka angel ka hi le I tu lai emi la ka kha
kan mu tam sik lai comment chi khong phone na kala ka hi ro kala ka hi ke edit het lo chi khong chan khong atam ye ka nang edit ke le chin le na phone na a processor in kha hon edit sakin chin nang edit ngai lo na phone in hon edit sak chi na dien khama ma chia chi na hin chin cha tu lai phone te bang a camera le hoi lwa hin le asunga a camera hoi to ka sunga ana process pen le hoi a hi chi kha ki thei chat le cha selfie mai khong lim khong lak chang a le ta tak sang an ki ngo zo chi khong mai ke le in vun khong len mam zo chi khong ke le hi scenery khong i lak le banga le van khong le i de sang a thel khat sang a hon blue zo lo pa khong le hon hing zo chan do khong a ai pen kha nang ne edit ngai lo a na phone in hon edit sak why here why zo there are companies dedicated to post processing pictures for professionals ele ate lo tampi om de ele professional tampin kha atam zo in hi alim lak teo outsource un chin adia ka ken chu wedding photographers te atam zo ka thei tel alim lak teo outsource un chin amao boy loi changwa India na sana le company chu to am tamom ken ka thei alar pen chu audio hin chin eka Bangalore based hin chin amao le cha post processing le hiu to photo book khong le bolo he audio ten no kha ka thei dana kha kalom te khatin le bol sakin chin ka thei dana limla khata ching som charge chan do khong ka thei lo chan no actually biak hai ten khamo e de dan hon dong wi ai ke le ka je on post process chawna on ede da non dong chen to khenin chu amao preset kine in chen ma preset bang le kha kon chen cha photoshop le okay preset na chi pen bang preset chi pen kha lightroom ma le cha en iset sa mo cha ide dan khat cha workflow easy na dia asset sa khat kine in chen mai pen kha cha ki apply zel ma ya ki pan kha cha limla khat khata ke adjust tom chi din te khat khata cha wa hi chau sa nga kha la preset teng kha cha ki copy paste va ken chen wa ki ta one by one na nyang kha adjustment ki bot dan de he ai pen kha to company te le va kha ko to kenin chu wai khak se lo wa alim lak teo enun chen wa ki pan ma le replicate so mai ma okay actually ya yom la na workflow chinon gen kha tu bang ina nang workflow ichidia suppose wedding cut cover full day ka wedding cut cover hita why nong tung kik chen na lim lak te bang chin na handle la and workflow dan non high level de upong hila poilo non gen the dem ken cho cha tung kha computer kha export hinga vai ka cha chi chu joina chi dan cho cha lightroom thil khat on share di chan do ma i tuan lo yana ma i cha bang alim lak ka fu te select masamo ai kele banga uchiran de type wai ma he cha alim lak te kha hi kan alim lak te khata en masai nga wai te kha lightroom pat en wai zo kha lightroom kha eninga select now mi view cha b email ka le full form ka thin on ki zangun right cha kha ka shortcut yen ki the ma wai za ka cha khata kha hoi sak de teng kha cha b b ki magazine wai b in kha automatic ka ana select sakin chin folder khata na ko sangal ma okay wai apata kha kasal kwai out of 1000 photos kong kha 800 kong kisale khitale ai hoi teng kisale khitale to ib in isale khiteng kha hoi folder kha ki en non ma dan de yo okay khata chu en swak le chu mo khata chu en swak vek okay et swak te ngai ma ken lu cha clients then le atam the pe na de ja kwa le ken le unless it's totally like blur lwa khong e ke le
overexpose se lo cha recover thi lo hi khol kya le chu ken chu cha edit fek ave ka ma gong vek chi din Okay. 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 Thank you. so to na wedding and event photography la mai nu ta dia eka from a freelance photographer's perspective my personal experience here eka ke own experience akipan hun gen di kai za kena cha ki banglo mani thei mo ni danga to ai za kena on na thei siam le thei ma takena ke atam zen thei dan na ke hi photography background bang mani lo ke hi formal training bang mani lo ke hi self taught vek ke hi YouTube to article chi tom photography to ki sai article tom anasim YouTube akipan kon chana ki zel tom kahi I started out with a Sony CyberShot 7.2 megapixel point and shoot digital camera ya kipan hi na pan kya kahi Sony CyberShot kan line hi I took my camera wherever I go college church every social meet and took pictures of every mundane things and tried to make them appear as interesting as possible muntenga katoya ya Sony CyberShot phi china ki practice dan hi mai ku kal ngai cha chmai ni lung lut zo loi changa kha cha muntenga ki toy cha lim ki laden wai ale ale practice on hi mai ma cha ki zil na khat thoi pi on hi ngalin chin wai za kha I post them on Facebook Flickr I also post my pictures on different photography page forum a good big practice to get constructive criticism from more experienced and seasoned photographers mai kha Facebook hong kalim lak te kha analin nal ke le Facebook hong ka post ka ai kha mi pata le feedback ki mozelin chen to on page cho va post lo mi dang photography forum hong ale con dong bi pelo CyberShot khong ne ya hu chen ne tu gi na nek zon na a zan tia lung sim na hi he ki le wai tu phok phanai lo wai phok phanai lo accidental pen ma hi he pen mo career accidental career choice chi din ta le cha hobby da na kilung lot wai Sony CyberShot ki ne in chin wai kita Facebook khong ki post wai khong ki pata cha all chik chika sungten le hon lung lot pi thoi chang wa DSLR on thian kha tuma wai bang le DSLR le inei ma en bang cho DSLR settings te khong apai dan khong na ki thei Thấy vậy khi mấy chưa cha ta cả study cha chưa ni ki lu lai chang ma constructive criticism from bangale jai photography page to wai hun lai kha email om nai lo in ka thei dan email om nai lo in chin wai za ka kha saktia khong ekele local de chile mizo tia te khong ale ba post hakinga ai ki pana le cha constructive criticism a hoi ke ya cha ina receive him kha ina ne him kha ina mo him kha patwa ma dia ka ken pat twam pi ma ba za kha an studio ma cha ba za ka ma le hon muang ma mo chi din te so those same people can also become potential clients, especially for freelancer who are like starting out photography on their photography journey starting out there as the lama again dana family support is very important, especially when you're just starting out like sungte family support here poimo kasama ma hi chawa daka wai hun lai khong ina kinau pang lo lai kinau pang si family support om ki le chu he tan le ki tung zo lo di ma aja ka family support ka poimo ka sama ma emotional hitale physical support le financial support le abul tung at least abul tung lang khong family support hi poimo ka sa so ya til hat kon dong mo pelo dong
Ado athi ul om thorin ka ging ta suppose le tan lo na gear zat te khong bang nen hon gen chu ke ai ke la mabana slide non gen som ya bang gear te jang le tu ya la ken ma ai ko slide ta tun kon gen ngal yam mabana om thong na le chu poi ka ama bana slide ta na koi khaloi nga u ta le chu to lam gen the hoi non gen te le chu ka athi ul le ki om di yo ha 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 to lo te ka bang gear jang u chi bang ke the u che se chu to hi ken to ya camera webcam ka zat pen le hi 6D Mark II jang nga fe le full frame hin chin ma ai zo okay like lens ka 24 to 70 2.8 ma Canon tiama L lens ma hin chin ai zo ya lens mo okay ya hi 5D Mark IV hi wow to ya hi pen shot sim shot sim ta kum 2016 ya le ka le hin chin shot sim ta kum nga phata cho nga chu phata he hin chin ya hi lens 16 to 35 f4 mo L lens ma hen ma okay also lens te hi sigma 35 le kan ya oi kita art lens pen 1.4 pen ma oi kita bangale 50 1.4 le kan ya ma Canon te ma 50 1.4 kan ya to khol le Kong ke helum lum ka de 50 1.4 here ma okay 1.4 to ele 85 mm Canon tiama okay ai pen here ai pen le kalak ta kin chen shot nai lo ai pen le ma acha 1.4 ai pen le L lens ma 1.4 cha wai le L lens shot ta kin chen ma sa ka 1.2 ka L lens hin to ka 1.4 L lens ta kon shot ta kin chen ai pen ka analyze nga okay also ele 70 to 200 ma ele lai ko Canon L ma ya le Canon L tang pia zo L vek hi oh 50 to sigma art pen kha L pe banga le top of the line hi kia ma chami L hi kia okay to kha chi deu ma lo wa azo ai Godox tia V1 ka zanga ma acha azo Godox tia ma khat na model min de kamang V8 860 ya ma itle la san zanga okay adang le cha Godox tia ma AD 200 le ne nga okay off camera tia dia AD 200 wa cho room dang ka koi kon dok ke mai da azo chi le mo biak ha thon dang ni le ki ten wedding photoshop na nei cha lens na dei pen na san mun pen bangai dia 24 to 70 to 70 to 200 hi tang pi ama ka sa tang pi sa e lam program om dan to le ki twak pen in chin azak chu e ate kha stage tung hi tang pi second chin to cha ga la ki pan lak di tam the lo ma okay ka zoom lens kha practical pen hi e lama dia chuma 24 to 70 ka dia kon f4 ya 2.8 do lai lai in hat kon dong dia mo biak ma bana hong pai kha kan again dia chu wailam chenon gen dia ti cha high end client chim khong na ba shot dek chiang in mo e manipur kolam wai te na dress code khong hon gen hu ya na dress code chu gen chu gen lo hi le wai pen kha chu apai mo hi min ka sa mo cha dia ka chmai ni Hindu wedding khong a chu dia ka Hindu wedding to me te wedding khong a chu dress code chu ngai ama wa kha
kurta bag ngai in chin a wedding khong cha kurta ngo at least like a white white kameez bag ma vai khangai ai in chin okay le adang cha zo a own preference mai adya ka Christian wedding khong a chuma vai le cho den chang in cho con ngian som tho kai vai ne Biak oh Dinda kaya damjal mo damzel dala na strike last point ka family support kanon yentela mo wai ka pa mo mama ilam pa na sin sa mga ka photography ne zong ka kitam nai lo mo wai ka family support ka hak sama ma support ka tampiom din ka ta mo ya kaที่สร้างแบบงาน government สัตว์นาเฮียมสัตว์นาจุบตันในเราจุบ family ค่ะไงไปหม้อเราที่ด้านข้าอีกไปด้านนู้นเลยหิสิมาต้องโมด้านนี้นะphotography ค่ะเรียนสอนต่างมาอาจจะเทนายาจีค่ะทำเรียนเล็กแต่หม้อน่ะมาบ้านน่ะสไลด์แต่เทลดิเลที่ไม่เที่ยงหม้อเรียกว่า family support ที่นั่งเรียนเขาไว้ที่ก็เลยไปค่ะdi mamai again ma family to kele to etan katun thele songte na family tenan support ja kaya to tangpia financial haksa simtia dia bang chu risk pen ma hi adia ka photography ale freelance pen tak chu risky pen ma ajak chu company noi khonga ki sim hi lo chang ele ki to del hi chang kha risk ting le mangale fail ale cho cha som tampi lo si mai yama wai ka za ka le family support kha ngai engine to nang le amount support he na di wa na ku kal ngai ma cha ku kal na cho ngai te hi ku kal na to amount le na amount cha na som te kya le na proof ngai pe mai cho cha amount ken le cha all a khat ve thu an support nga lon chen all chika kalunglut lam kalunglut danun thewa le kha to they see how far I'm willing to go ma why a thewa le kha cha ma len ki all chika ki convince hi en le ye sum te ma cha khat ve thu an support ngal chui twan lo ma le ma cha da khaเรียนหลายเลย photography enthusiast ก็ทำมาอมทว่ามาไอ้นี่ล่ะก็อาจจะก็ไปเตละทีนี้ไปเตละเลยโซมีส่งบังอะไรค่ะ photography เนี่ยซองที่ว่าที่จะตัดกิจกรรมในเรานังจะบังเลยเช่นบังไอ้ต้นตัดใช่ไหมนี่ที่ไม่ตั้งผัดในเรามาไปจากไอ้ society เดี๋ยวค่ะ role model ดันเลยก็หมัวมาไปจากค่ะนับปันล้านที่ค่ะเรียนที่ออนไลน์ก็ซามีทางทักเตนใน influence ใน encourage ค่ะผมว่ากษัตริย์ทุกคนกุบเบดเลยจะป่าวไว้มากไหม big mama จะป่าวไว้รอเลยเทตอบกิสวาฮี photographer dang budding photographers dia asungkwan pi te support las mu na ai ke la sak tu bang apang the ne chu nang example ja ka khama wai chu role pa ta ne to points kon gen teng to dun che to le points kon gen lai di te kon le wai kha on especially freelance adia kha ke on experience ke on journey on pan pi te loi ya ma kon gen som to le social media lamang ki ludin chen social media bang le pan pi ngai chen to ke experience apat min ana te to lai khang thak te loi te kon le on ana zil thei di kha ki hope ke chu to na continue thak le ma yeah social media social media la mai lo dia social media is a powerful outlet to showcase your work and it's free zo ma lai ma social media kha wai ja ka freelance photographer dia kha social media kha popoi mo number 1 point kha social media serves as a portfolio
resume for freelance photographers he pen kha portfolio a dia kha na resume khan hingal in chin na social media account kha aja ka for freelance photographer te dia chu social media hoi ni kha poimo hi maintain a professional account Instagram hitale Facebook hitale professional account ni kha cool ka sa keep your account clean and avoid posting personal contents keep a separate account for your personal post eka poimo ka sa professional account na wale na professional work work related ko ileuchin for example if you're a wedding photographer or if you're a fashion photographer or like photo no work talk related ko ileuchin clean de na akalak laka nang limlak ai kile na sungkwan limlak chen do khong bang hiam khong ni in koi cha political views chi khong mang le mo political views khong ngai dan chi khong yon koi cha kha thang su thang min chin cha en le hi tho mi dang professional ki chi photographer te account khong if at chang khong i cha thang wa chang right cha koi na khata ki koi mo cha imu dan khata ki koi chin wa ja kin kha try to maintain a professional account siang tho te wa koi ne so try to be consistent with your post at least one post per week. This will also help your account to grow especially social media kha nanga dia clients namu na adyak tina kya de clients kamu na hi zakina social media agro ha kya dia poimo inchin wa jaka kha ken kha cha ka post ka consistent sakdan at least one post per week eka a secret mai ni thel khat a hi le chu khat ve thua wedding khata na lak te kha khat ve thua post vek loina all chik chikina like at least one or two bangle cha alternate days ama cha ekele at least once a day once a week and the khonga post de en khale non consistent sak thei den de ma ayaka 80% of my clients contacted me via social media. So include your contact details so that clients can contact you personally and also along with your location so that clients can have an idea on where you are based. Na contact details te kong le ko ile china white le clients te de le all some dion contact he na diwa to na location kong le I share le kha clients ten le honwang un chin cha address chimini yom na khoi ko ithia le kha ama dia le mon na kha ton hingal inchin wazo kha having a website is ideal but not necessary if you are on a tight budget, especially if you are if you are just starting out website ni chu hoi ideal or professional wa hilele especially if you are starting out and if you are a tight budget ka angai te ka sakya ile ine ala chu poilo social media pen cho hoina chu free in chin bangma som pya ngai lo ba maintain ngai lo ma chi khong here question om ya question om again the thom kya le continue dia kholole biak qualification etil hat sokar simpila mi kile ka to Hauzel mi le to khadi in ka king ta mi ki ting ta bekin hong pot ta photoshop hong nei ta cho wa ya kha nang kha alim la kana le nang min hoi alim la kana ke le nang min hoi lo nang ka chi cho photographer te ya mo hai aki post didanu baki hil se kai chu to tang pia photographer ten wa ya kha na ba strict lo ya tekin mi khen khat kha balim lai ichin pasal kyang nang ichin din lan amonu ke nang ichin ng ding lan cha ba hili hong ding simo ai ke le hong ding hoi thei lo wai kha ke in charge ke chi dan nom di china na ba strict chit sim ya ai ke le om di dan alo pi hilin wai dan adin kha kule la hoi adin kha ke le la hoi lo na chi ya atang pia chu wai kha ke hi sakdana chu cha step by step process a pai saking amma khat ve thua cha va post na lo a comfortable na diwa kha amaule model la hi lo chang wa post dan chi hil amaule thi lo ma
like en kha eva guide ngai hin chen as a professional wai ja ka kha amao kha cha bangale to make them comfortable mo let them feel comfortable cha shoot le shoot pa pi ngalo cha ki holim phot mo chan do kho okay ya ha ke le kon dot no pe jo aja ga kong jumping jol do aja kha in falam photographer ken khat te lem la khong ye changa mo wedding photos te post wedding photo na tana kha om gap gu pu chi dia cha ki feel the chu amau te bang ai ke la mau pa bang cha easy lo mo cha omun chin na nga te cha kha ki mai nga nu chi dia cha ke ne lo chu wai kha bang ana trick again wai na cigarette na dress cigarette te chu hai khana nga da khai le na wo le ron share le te chu nang lim lak te cha kha ki feel the wai an ai easy dan ki feel the chin mo to non yen dan chu hi pe ma dia na wo le non elaborate le poi lo hai ve elaborate dan liom to an lo wai kha eตัวก็เกียนด่านไม่เห็นจะโฮปีพอดปีมาค่ะยังมีของจะบางอย่างของกี่เกียนไว้เป็นก็อีเอา wedding shoot นี้กี่ปันงานเราจนไว้ before คนบุกว่าปะตาเลยมั้งจะนักกี่โฮปีว่าไว้จะเอา wedding day ดีมีของอะไรเอามาจะกี่ไม้งานสักจีดินแต่จะว่ากี่โฮปีเสียมั้งไว้ค่ะ they don't like just see me as a บางอะไร photographer มั้ง like amau circle ahon include dana khanom simta inchen wai jaka kamau le comfortable pau ma wai le ke i bang chi dia ke le ka ki patung la ya haksa ka sakma ma inchen le i hon cha in lak tam deu le experience ki ni tam deu inchen i bangale comes natural le ong tai chuma to kha cha bangale lom te khat wai i example mai de naตัวน่ะอิลคาลอมปาชิงามเตะของอินบางอินโซว่าหัวจังอินของว่าหัวจังของคลายน์สตินของว่าหัวจังจะไม่เนี่ย wedding day ของอินของ compliment มาจังเดี๋ยวเขาอินอินวันน่ะของมาถึงเช่นนะ you have a very beautiful home จังเดี๋ยวของจังเกลี่ยจะคนที่ขัดมาอยู่มาจังเอาเป็นเอาของเขาจังเอาเหมือนจังแค่ example ขัดจังต่อ post processing ก็จะ post wedding photoshoot ของอะไรบางอะไรบุลลาปัจจะอามาเลย awkward ชิมเดียวจนว่าจะก็บุลลาปัจจะวักกี้คอยสักงานโลที่ใช่ไหมวักกี้ที่เขาจะ all จิกจะ step by step process ฮิสักจะ first เดี๋ยวจะคุดกิเลนสักจะอามาที่เกี่ยวจะไปสักมั้งเทโลกาเรา manipulate ในชั่วโมงเนี่ยเป็นอะไรเป็น manipulate ต่างปีมีไอ้ลำของจะ post processing จังก็จะpost wedding ของจ้างอย่างที่มีตั้มปีเป็นกี่สุดสักว่ามั้งจะสมควรว่าคนอาการเตะบางคนหัวสักคนเช่นกี่ละล้อมเตะตั้มของตัวไอเตะของเขาตั้งเป็นที่first in อารมณ์เตะของลิม group photo จังเดี๋ยวเตะของกี่ละมาสักกินกี่ลักมาสักกินเอาไว้จะเอาไว้อารมณ์เตะติงๆอามา group photo ลิม family photo เตะของโซมาสักไว้คิดจ้างอามนุษย์อามปากี่ concentrate ไว้ค่ะอามาเขาsecluded เดี๋ยวมันจะไม่นี่ไว้ลาไปเสียจะมีดังเตียตั้มว่าจะงั้นมาเลย zoom มันจะเดี๋ยวเจ้าzoom มันจะ distraction อันตั้มมาไว้จะค่ะจะ group photo ของ zoom มาสาวคิดจังก็เตะค่ะที่ concentrate นอนจะเดี๋ยวไว้เวลามันจะ cigarette ค่ะอย่างจู่บางครั้งจะอันไหน compare สักจู่มีดังเตียมลักเก็ตจังอ่ะมั้งจะeasy เราไว้จู่บางครั้งที่ feel ที่จะบางครั้งอามาจู่กินอะไรเราจู่หิวเลยแล้วกินลิมลักไรแต่ก็อามาค่ะที่ feel ที่จู่นั่งอ่ะที่จะค่ะ comfortable ไว้ที่จะค่ะที่ feel ที่จะไว้จู่งั้นฉันไว้คนสักน้ำมั้งแต่ป่าวไว้มากเลยบางครั้งกินหัดคนที่ตรงไหนอ๋อหัดอะไรสมัยเด็กคนตรงตั้มชิมจ้ามีกี่เตียงจ้าว่าปะโหนัง as a photographer นังประกวนมีดังอามานั่นทีงี้ลู videographer ดิฮอนซ้ำเต่านั่นนี่ว่าพักสุขมตากี่เตียงบางเดียกเดียกจุงบงกิบุนสักกู pastor ปานงกิจยามสักไว้ a moment ค่ะมีน้ำมูกกิตูชิมวยจุโมa shot day ตัวนั่งเละนั่ง perfect shot day a video ปันเละ day ไว้หลักเวลบางนั่นจะ handle นั่งกี่ priority zone นั่งกี่ชี้ไอ้กี่เละpoison ดินนั่งกี่หอมไม่อยู่เหี้ยบางชี้นั่ง handleจากกี่หอมแต่ไว้ค่ะอุตส่าห์จะเกินจูตั้มจูวิดีโอกราฟเตอร์เฮลักเตะกี่เทวิกตาอินเจนจะ
kiểu mà lấy ít thế ngay con lộ không state đăng không cho mấy ni con quan sang à videographer thế lộ không kịp qua khai chân vậy thế không à chỗ just be friendly mà just be nice mau leon thế xem mấy đi cái experience à chỗ en if initiate friendliness cái initiate le mau le con thế xem mình chân kịp pan pi kịp compete lo mà kịp pan pi to for simple example là để chỗ like a videographer te thing lo te khong cha simple gesture like just bangale na shot ka dong khol wa ta le on the samai no khong ki chi ma te sa na da khong ama le on normal samu nga lu ma cha if I'm in your shot just let me know okay bro khong ki chi mai the sa na cha da khong okay bagal bol sang ai bagal bol sang ai balom bol lin huai nang na pun na tamzo chi da nei chu mo Amao leon reciprocate way chuma why is sir ka reciprocate chen it's a mutual understanding Audio mobile to hong ding doi chi te khong bang na chia la ka thei mobile ai te ka a thei ha ma le chu ken chu wai te ka avoid the dai nom khol lo hi yo bang che to kina ken chu a mo pa te kyang khong a le cha gen sa kinga a thei ha ma le akela conductor te kyang khong a announce dia so cha gen sa ma professional ki hiring chin amidang te mobile te khong a thei ha ma le cha hona disturb lo dina chen do khong am pang sang zel ma chen amao at namun khong a ke panan la khong cho poi kia hilen pot khia chang khong cho abai hoi sima ma hoi za wa cha pang sak atang pa cho cha gen sang zel amao cha pang sang zel ka hi okay proceed no okay I can proceed on now so qualifications the freelance photographer point of view apa to hinona for a freelance photographer no specific educational qualification is needed educational qualification ka bangale ngai khollo freelance photographer hi na dia so hilale with that being said don't ignore your education. It's okay on personal recommendation I recommend at least finishing your bachelor's degree ma pen kha bachelor's degree back at least back kizo the ham le chu de hwai pen kon yen ja ka hi le tu lai naw pang MBA lama naw pang khang thak te loi kha photo video khong lunglu chi ja ka lai zil khong thla dam mo ko poimo salo mo ko ma atang pi class 10 class 12 zo ha mam chi khong ki tam line chin kha bangale education khong le photo at least bangale freelance photographer dia le bangza tan hiam chu poimo hi ka kwai chi le Indian wedding photographer min thang khata hi pa workshop khat ve 2018 in Mumbai workshop ka vatela kia ki pan ale punbe na tampi ka ba moi te la ka khat ka va experience khat hoi mama chu aman kha audience te la ka kha ko kha mi zathum wal khong ki mai thei hoi kha audience te la ka kha kwa MBA degree background nei kele engineering background nei khong an chi la ka kha around like 90% ma like 90% of the crowds many of the mau kha khutun li koi cho ai cha ki ali klo kha ki tom cha many mi som khong mai thi adang teng kham khut khong li so so won chin pe ke pan ka thela cho ka thei cho amao kha lai am siam thei lo ai en helama video to photo lung lut te kha chan deu basic conception banga chan basic cha viewpoint na nei dana kha lai simpe lo lai siam lo lai simpe lo ja ka bang chia lama zoi nu hi chan do khong kai perception kha hon su bangale the to na nan ki to khet kia chi din te amao kha
anh là lại không là xem theo lão mà khen tế bằng doctor không hi ai doctor hi na long kim nuam salawa ai lama photography lam không à lút chian được không hi wa ngay san hoài mà wa hi why kom in kha amau le to especially Joseph Radic nasan le em bang le engineering background ne chu why kha aman le to engineering hi laya engineering ke ma kha bang le techie bang atil marketing lam to ke sai view ma kha why za ka a marketing background te khong zanga kha bang le photography business on ball kha in okay then can help ma le dan cha ta kha higher education will expand your outlook and also broaden your horizon, which will eventually make you a better photographer. Photographer ni na le hon pan pidi na business na grow na lamale male nalung simong chu zao thedi cha idea na business bang chen ka expand thedi chi khong kha idea education in kha on pe ma di hi chi kha ka thei sakota to education le asang pe le I confidence le on boost pa ma ve kha cha big taka clients tom te to ki deal changa le confidence ki ne zo ma cha ele ki za pi lo chi din te ai education cha en sang de ale chu ya banga chimai ni clients te khong khale mi tom he ja kuna personality tom background tom he cha kina amount te le confident de wa cha ki deal pi thei ma cha nin kha banga education background hoi do in ya le why chi za ka thil khat lo bang education background ne hoi lo tia de ho pom lo china le to lo ma hil le in ya le kha it helps a lot like business wise photography wise ma ta photography chi khong le big ta ka freelancer te ya kha mule ulo entrepreneur khatung ki mai in chen ele ki to ai business sumdong khatong ki ma wa za ka mi to le ki deal ngai mi character tom pi personality tom to le ki deal ngai cha kha sumdong mentality a le neng kha it's not just as a photographer ma cha sumdong mentality a le deal pi ngai ze kin chen so and helam wise a le education can help mama kasa okay question omya ai the photographer ai kele ana amin thangte ana siami chite waite workshop chite khong online khong kholom se khamo waidan te khong en waina sa thoya banga mi ai kele mi malaki ngai na ko ya waite ka kan chu vatel him experience him chu hoi kasa ama ile cha workshop te khong kha chu amaule lunglut na chamai ni to Joseph Radic bang chu va mok pangale workshop ani jaka va mok tel hiloinga amasa apata nidang apata kan award te ka lunglut jaka hoi kasak jaka banga kenle banga secret chi ka theu jaka kawa join hin chinma okay mai ka amaule hoi taka bangale practical lan ni piun chin mai kha patwa ma eve cha delama chimai ni amaule not just the photography bangale point of view chawa hon thil khat lo in chin business the business side of photography or how to deal with clients chan do khoma chan do khole hon thil khat ve kun chin hon bangale cover pi ve kun chin wa zakale cha patwam kasa okay so inspiration here poimo kasa let inspiration drive you how I got my inspiration yeah ke hi abul to nga pat photography ka lunglut to nga pat chmai ni wedding lam hi kana lungul hi mi ma adia ka ken kha nimla ke ta le yainwa khanve flickr ka vamukha a jani san kichi Australian wedding photographer ma no kha min thang ma so
At the initial stage of my photography journey, I could feel the emotions in her photos and made me feel like I was there at the wedding myself. She managed to not only capture the emotions of the bride and groom, but also the entire family as well. That was the foundation of my style of photography, to lean more on the emotions and aesthetics of the wedding rather than just simple program or function coverage. To ama limlak te ka eta kha ken limlak ka emotion te ka feel he mai ni cha limlak pa ngai hi tolle a wedding a vakitel ma ki bangin chen ai kha mai san hoi ka sama ma so hoi pen kha ken le ka the to pa hi replicate som ma so like hoi jak ta ka kha I lim kalak chang khong ale I try to lean more on the emotions and aesthetics of the wedding ma cha function coverage chi mai sang kha cha why emotion lam driven rồi cho cả style of photography ha. Okay. Why function coverage lấy thấu why còn có mà why cả là cả cái cha storytelling chỉ mấy ni emotion không ai còn lấy focus com chỉ đi. Okay. So like one of my first ever wedding was for a friend. I was not even the main photographer. I collected photos at a different friend's wedding for social media content. Ete kong le ka first wedding photographer chimeni ka cover pen ka long tia hin chen oya le main photographer ki kollo hile en le cha tut na pat to long te ja ka kama le permission pe wan chen cha lim khong kila the ma ya ki panale en le all chik ka portfolio dan yo ki collect in chen social media content ta ja midang mu the ja kha cha all chik ka ki tel kha the so ka favorite photographer te kha no tale no le na am check out le chen ma le bangale social media page khong website khong le nei ve ku hi Jenny Sun de lo ma ka gen no pen hin chen wa zo Like chat ka ba like chat e gen again Jenny Sun hin chen wa zo Jonas Peterson he pa le si am ma he pa chu Canon te brand ambassador le pang bang he pa mo Jonas Peterson ha wa zo Nordica photo ki chi he te le si am ma ma kha Norway hele ka the ki Icelandic lam country sabango ka the da na kha ma lam he wa zo stories by Joseph Radic Delma Joseph Radic here ama a company in stories by Joseph Radic kitia was a richa photos kitia enule siam mama South India te here enule siam kasalwa to Nirav Patel wedding setele en pale siam lo stories by Joseph Radic richa photos to Nirav Patel the Indian wedding photographer se hiwa ile bangale international photographer le hitho ai ka Jenny Sun Jonas Peterson to Nordica he cha gamdang ye hi wa ma et amao work if eta le hon inspire mama ama work apata cha en le work ko ki replicate so ma ki pana ele cha all chik ka ki build up chelen ta to na few basic tips I keep on there. Know and fully understand the functions of the shutter speed, aperture, and ISO. He pen kha dela mak again sa hinsin. I think to mit hiale zo hoi ta kai master ale zo camera cho hoi ta ka bangale ki ne so mai ba zo na understand all the basic rules of photography first. Rules of thirds, leading lines, etc. After that, you can break them to serve your creative vision. Understand the rules first, more after that you can break them. Rigid lo allo di chi ito ay ma rule the ko ma a rule chile hi a rule guiding line dan de guide mai hin chin vazu lim lak tenga hete vazu ite di chin ai tha lo ma i the kha khoi him cha foundation na dia kha khoi chi ni hin te hoi ka rules of thirds bangai chi le hi cha explain dan chat le ka the kya hai cha grid thonomin chin alai taka vom saksa nga asik lam dewa I koya lekha to a grid pen alef lama grid pen in kha amit basukha ma kha cha composition
ก็อัฟูไอ้ยาจันเดียวค่ะเฮ้ก็ rules of third เฮียไอ้ rules of third ที่จิตเตของเดี๋ยวละมา leading line ที่จิตเตของข้าดิกตะกัดจูphotography เดียบอลฮิโลนจัน painting ของdrawing ของอะไรหาจันมาไว้ค่ะphotography อันตัวโลตุจีดันเดียวเฮียโอเคอะไรมั้งอะไรขัดตัวมาอะไร rules of third มิดมาเลยสีอะไรตะก้าสังค่ะสีกลำเดียวตัวมิดเปลี่ยนค่ะagreed เปลี่ยนค่ะมิดละก้าจริงๆนี่ก็ simple like explanation ไม่จริง right จันเดียวเฮติเล the right hand agreed นัดเป็นนักใครปะจะเห็นขัดจัดมา subject เป็นขัดจัดnot portrait จ้าเลยจัด portrait เราเลยให้ปะเลย landscape ของอะไรจัดเทวก็ให้เป็นครับแต่ top line เดี๋ยวเป็นบางtop ว่าagreed top line เป็นเขาว่าบางขัดตัวของกี่ line สิมเท่าไหร่จุ๊มั้งกี่ line สิมแล้วก็จะว่าจะเทเกเลยมั้งจะว่า follow อะไรค่ะลิมลักเลยบางอิมิตไปจ้ะจีดินเตมีต้นหินจ้ะมั้งไอ้ของเลย agreed ได้ยังไงตัวแล้วจะน่ากี่ลักหินเช่นเรื่องค่ะจะมาจะสีกลำเดียวกี่ก่อยมาจีดันเลยนะอะไรจ้ะagreed ติดค่ะมาเหตุค่ะมาตั้งแต่เห็นเช่นไอ้ที่ของเลย rules of third มาโอเคไอ้ที่ของเลยกี่ลักexample ก็ลักเห็นเช่นไอ้ที่ของเลยว่าบางอะไรว่า follow จัดกี่เลยนึ่งค่ะ principle ฮักกี่จังมานี่เลยนึ่งค่ะจะสีอะไรตะก้าเราสีกลำเราแล้วก็ agreed ติดค่ะมิดลักไปเหตุค่ะฉันดูอาจจะเลยตัวน่ะเป็น view finder ไว้ใน display สักอย่างกัน display สักคนโลกเลย display สักคนโลกมั้งกัน distracting สักสิ่งงามก็จะไว้ rules of third นะก็ follow แต่ละจุดกันจะ imagine ไม่มาจ้ะตัว leading lines กี่จีมานั่นมันเทียวยาวจ้อยกี่โมเท leading lines จริงๆในเตเลจะ line ขัดกี่จุยline ขัดกี่จุยจริงๆ image ขัด line ไปซะจริงๆต่อไปavail มาเป็นยี่ตาบัง subject เป็นอะไรสารอมมานู้เตคงก็ big ตะกา left ละมาเป็นจู่ example of street photography มาจริงๆจะ leading lines จะ line ขัดตรงละมาเลย line ขัดตรงจะ not only บางอะไรอะไรลำเป็นนะภาษาเป็นอะไรอาศัยละมาเลยบางอะไร pillar ที่ของใน line ด้านอมจะคอยอะไรจะตาบางsubject เป็นเนาะอยากคอมเมนต์ขัดต่อมา background midground to foreground จีอันก็ละไว้เลยฮอนเขียนจากในดำมั้งบางไงเดี๋ยวนะ background midground to foreground จีอันคอมเมนต์ขัดต่อมาดอกหน้าให้ดินก็ยิงตา background midground to foreground จีแต่บางจีนะdalam nak bang ci incorporate na ya ci dia background midground foreground background itu foreground itu jangan tu kamera naik pin yang mai ya mo background itu jangan tu midground pin tu atang pia subject ikoi na hinjin itu subject nunga background hono minjin ile wai pin tu depending on the type of photography chỉ đến thế cái dạng gì để toán lâu mà là a situation to gì là ha phải tiền nom gì landscape à cái dạng đâu bang landscape cái dạng đâu landscape cái dạng đâu lệ chỉ đàn taka phải thế không lệ hi background foreground thế không lệ bằng lệ rule đàn đâu hiện trên guidelines đàn trên vật gì gì chỉ đi lệ bằng lệ izat theo lệ cho hỏi lệ vật gì gì đi chỉ là lệ toán lâu màไอ้ที่ของ leading line ใช่ไหมเวกเห็นเช่น subject เป็นจะอะไรตะการนมมาจะอิมิตินค่ะไอ้ lines ที่ follow เห็นเช่นจะนมเรียกของ
ตัวนี้เป็น leading line scale ลัก example ขัดที่อ่ะ very nice จะโมเดลนิ่งวันจริงค่ะalasเป็นอันนั้นมั้งเป็นสเตค่ะจะ leading line ที่ตัวอัตโตปะนิ่งวันจริงขนาดตัวจังไปสุกมั้งไปสุกให้ค่ะจะอะไรงานย้อนไปสุกให้ตัวจะอะไรเป็นกิจวินจริงalas สัมจะขนมมั้งจะแล้วก็ hard rule ที่เราเห็นจริงที่เรา it makes the picture interesting มั้งไม่ได้คงเลยเที่ยวกับบางอันนะ leading lines ตัวบาง rules of third ตัวกากิผมคมจีดินแต่ avail เปลี่ยนค่ะจะ leading lines ด้านออกมาเลยเอาหนักอะไรนะครับตัว rules of third อย่างสี่กันน้องไม่นี่เลยยายเดี๋ยวนะคนละแบบแค่บางอ่ะมั้ง external light นะจังเนี้ยจีบางเนี่ยแล้วก็ external light จังเราอีกอย่าง natural นี่ยังไงมั้ง natural light จริงๆแต่อย่างนี่ตุ่มเล็กมั้งsunset ก็ very very appealing เปลี่ยนมาจะ soft light ก็ soft เปลี่ยนมาจีดีเนาะโอเคน่ามาไหมเดี๋ยวคงเลย leading lines ที่ถ่ายเล็กมั้งน่าหิมะเลยมั้งจะเอ็นเลย experiment แต่ดันที่ leading จะเอามา limit เวลาจะก็ rules of third ตัว leading lines ตัวบางจังตัว rule ตัวที่ว่า apply เวกดิจิไหนตอนเราเห็นเลย apply it if you can มั้ง but not ห้อง work คุณทำไมจุ๊มั้ง situation ห้อง work คุณน้องสิ่งนี้อัตตักละมาเปลี่ยนเลยจะline น้องมั้งจะไปnowจะมอกลาคิโลจะ order น้องจะกี่จู่ like structure น้องเดี๋ยวมั้งริมนักค่ะphotographer ada challenge dia apa mo kamu dah na why a situation pen mo yai wana mu ngai chi dia mat ngai chi dia again dengan kata ke hilale man nei chunang kha man chi dia asin kha arul de kha ana bai ha luat tak zia ka mo acha muscle memory dana khai cha hongom tai chin instinct dana conscious ka hai instinct dana hongom tai chuma achi le mo biak ya vela ma pen bang ya ta la ka ngai to na khatong do ka hit dan do na la chiang ina amun allocation di kha allocation amun na tekhen dia I singkung na na om tekhen dia bai bang di bai kha allocation na tiel ma sai ki le allied direction na tiel ma sai yaไอ้ค่ะกัน allocation เอ็นมาใส่งามั้งallocation เอ็นมาใส่งาอันนู้ allocation น่ะฟูอะไรอีบางเนี่ย allied ของจู secondary อ่ะก็อีเล่ allied อ่ะฟูน่ะอมมินจินallocation บางเนี่ยจะอ่ะฟูเหล่านั้นเลยจอมทุ่มมั้งเล่ดิ light ที่คัดเปลี่ยนallied how the บาง allied direction อมดันเตะของครับกันจะปล่อยมั้งก็เสียจอว่า allied ดัน allied หุ่นอมดันนะปัดเอ็นค่ะจะ we can work around it มั้งจีจอกเด่นแต่จีเลยมั้งจุนัง work around ด่านไม่จีเลยตัวที่ขึ้นเนี่ยมันขัดดังซะอะไรถอยรถเจริญโลไอ้ไว้อุจิเขาหุ่นเห็นขัดไอ้จุนังสวดเรื่อยๆโอ้เฮียจุกละเทนะเฮียเปลี่ยน processing post processing เฮียจันก็ฮีเทนะดีนี่แหละเรื่องกระเสียบดีจีด่านดูไงตัวนาโต้ post processing ตันดีไงตัวคอมมินนั่นละจีเลยทุ่ยไว้จูอามุนนั่นน่ะเลยมั้งจูจะเอ็นเลย post processing อัฐิตัวปัจจุบันที่ fix สมเจนให้เกลเลยให้ external light จะไม่เนี่ย external flash ของกิจการเงินเช่นเด็กด้าน artificial light ฮักกี้บอลกันบอลตัวไม่จริงโอเคจีละจูน่ะ supporting equipment แต่จีละน่ะ lights ที่ของcapability ขั้นนั้นที่มาง่ายโทษดีใช่มั้งไอ้สักการะเกียร์เกลอินเลจะว่าในท็อปที่เราว่าเกียร์เป็นบางอะไรจะหอยตะกับอิมาสเตอร์มา it should like help us อีตูเลยใช่ไหมอีตูvision เป็นคนที่คัดเทนน่ะเดี๋ยวมา complement ที่น่ะเดี๋ยวค่ะเกียร์เกี่ยวกับหอยตะกับอิมาสเตอร์ไงจริงเลยโอเคตัวน่ะ
tips dang le all in a con yen dia heti kha ken ka thei dan na ka gel hema in chen kalung sima no mom te mo cha ave ka kim lo le ma i thei le cha kalung sima tam lo ma in chen ave ka va gen kim khal thei hi lo in chen wai za ka ilung sima nom dan dan na nob down ni nga cha na con yen cha one by one con yen mai dia ole cha understanding light ma light ka photography cho light thì mấy light de lama settings camera settings it to light le light pai dan understand na le i photography kha cha ki master hi mai chi din te understand light soft light hard light directional light ka soft light ka example dia cloudy day ma soft shadows ki ne cha cloudy day khong kha i shadow te khong ven le china soft chu ete khong kha i ka soft light ki chin hard light chi le direct sunlight le ka example amol thei pena kon pya ka hi ai te khong le hoi taka detail dewa i practical chu hi thei study thei le e kha amol thei pena kon gen ka ka hi direct sunlight ka harsh shadows ki nei ma cha to na ni san wai khong ale ding le chen na shadow kha hard cha harsh pe ma cha taka tak chi ka chi ke chu cha hon chen ma ka hard light ki chi directional light use directional light and drama to your photos e pen le directional light chi changa cha to le i light pen ka light pen kha tunglaman pai he kha directional light han himai chu light coming from above ma right he ko ka i cha drama cha shadows light or shadow ki zanga kha cha you can shape your picture ma you can shape your photos you can shape your subject like anoi lama ki pan ale sal thema lama ki pan asa changa kha very thriller look chan da khong an onom chan da khong ba ma cha light kha in e so ale cha play around he pen ma check the subject background, poles or trees sticking out from the subject's head. Te kong le poimo kasa na model kong na lag dik chang ina background kong check masale chin he anunga kipa na anunga ke pata poles kong ikile singkungon do kya chi kong khawai takina check sek le chin ale alin lag den changa post processing ka bol hoi na di chi wai mentality nei lo ta wai amun ma ma e bol ale kha sa le hun le safe bit ma keep the focus point on the eye nearer to the camera lens when shooting portraits. Portrait alak changa kha a focus point viewfinder net changa kha focus point nom tamam din chen le why a focus point pen kha amitwa nearer to the eye chi nearer to the lens chi changa china for example tena chin sig zong in ding tale china om tale ki near the lens nearer to the eye nearer to the lens is kat acha okay why pen focus di cha okay ka focus le kha ngale cha ai pen le tip hoi ta ka hi cha straight ta cha ye ta le chu auto focus the ma sa sig zo portrait pen cha ding cha le near to the lens pen kha le kha hoi zui pa chat de mai hai bang chu chi mo biak lấy tua mid không focus na đi na tang pi na ai manual na jang kilo auto pen na jang ni auto vec tu lai manual ki jang manual a jang om khol no loi ve siam tu lai adik taka tu tun bang DSLR jang lai tu lai auto focus na saloma ama lota i Sony tia bang Canon tia le tho cha amit ana check chat te cha amit ana ki focus na chat ma mak thomo che mirrorless camera te loi mo na sa pen ma hi ai mi hing cho ale identify lon chin ai ganing animal te na san le identify te chat te mai cha vasa le lai khong le mo cha a camera na cha amita na focus chat mai cha no khong okay azaka increase the aperture number when shooting group pictures or landscape to dalam again sa hiyama the point mama use your phone camera as much as you can for practice. Try to be as creative as possible whenever you use your phone camera. Phone camera le practice na dia hoi lo tuna camera DSLR khong ni ke le chile le dia ka to lai camera phone camera te bang hoi la ta ma ai te khong le practice na dia hoi pen ma ngalak chang in le creative thei penin lak som le chen cha lak top sang in ma cha angle tlam de khong cha noi de ya ke le chen de khong in creative som de chen hoi kha a very good practice
So get in touch with a photographer you admire. Study not only how he shoots, but also his work ethics as well. How he talks and deals with clients. Ma hete kong le for example ina ken le nidang in hi Bangalore com line hi tom chik ke vai waya Bangalore based photographer kan zui khaman chawa vai pale ken cha alim lak dan kya cho en loinga cha a work ethic ma a workflow from how he talks and deals with clients te to ki deal dan clients te to ki help dan aki bangale aki negotiate dan tan khong le na ki study in chin ken khaten kha alim lak cho kha focus so cha alim lak sa te khong en chan do khong ma chan like alim lak cho like it's important but like banga a work ethics to cha a workflow dan do apai dan chi khong kha poimo ka sa zo ken zo as for professionals, don't just use your camera whenever you have an assignment. Professional don't practice on clients. Practice and learn new skills in your free time and use those skills on your clients. Professional can cut a big taka ilam tele tampi chin omwa camera banga professional kichi hilele bangale assignment ko ngani chok changa camera phar khepan ma dok khepano kong oi free time wa la practice cha bangala a passion open su siu chi dia khela ka theke cha ni non lo ma cha ka practice bangma practice ud ma le ni non lo oi kha hoi practice bangale hoi ka set kia a khen ten a clients te tung khong a practice mo ko ma cha oi za hoi khong a kha ma le they look very unprofessional and bangale amau le amun khong a boy yo ma cha set bang ha chan do khong chin so don't just use your camera when you have an assignment like and don't practice on your clients ma so always be alert and anticipate the moment before it actually happened heka candid photo adia candid to story ni dewa limna laku ta le heka poimo ka salwa example a program khong a tuna simple example ina program khong kitena program khong itel chiang ina a reception khong a lom khen khat ekele ani te hiam pu te hiam khong achiam nui hat sim khong nom seng ve wai te khong na chang go sek ma ai cham nui khong on bo de ku chi the ane amo te khong na ki amo mangale a couples te na ki focus ekele ami dang cha mi pi khon ki focus ma wai kha cham ni hon gen chata hon nui chang wa kha chan ki la chat the chana cha kha anticipate the moment ma cha always be alert ne anticipate chang ngai wai ko ka ai emotion son bang khat ni na chi pen tong ang ki zui ton ang ki zui hai chuma la cha bo cha straight face vakilak sak to pa chuma cha ning kha emotion facial bangala emotion on so je kwa le kha it make banga photo learn interesting zo nei te khong le example hi ama ai ve ai ya top middle bang chu bien khala tel cha hay khong ale ama program la ya thil cham ni khong banga le as alom te khong ki la ko hiam a member of the family khatin kha cham ni khong yen hi mai thei chu wa la khong ama cha amial te cha om gem gam sang wa kha cha an nui mai nom se ka le kha alim lak le et nok zo ma te khong le example hoi vek ma very nice nei banga le top left panel le kha ka thei da na kha sangam pa mo pa sangam pa kha thil bang hiam cham nei ge na bang wai kha wai ten ma le nui zau nui ma ana chang nei chuma wai ka ana chang de ha kan chang nei cho biak kong off topic jualo na lim lak te himim ye che yai digel bang hoi ta ka ye ta le askin to nu digai jo
alim lak penu position nu anu ilo pen gain ke talele askin to nu dik kiai kha alim lak ro iti camera pa na i download in la yayon pe khelo khol lo di amo hey askin ton tak ta khong pot nangin gen jwal thei thilom dem kwai kha akem ken I ka post processing ale ma kinga engine neng kha chmai ni ki zut mam zek chi di hin te kwai pen kha bang chi dia askin to long pot kyang nangin achi even khanma tekene ne I tieng awa in sung atul layu hong ding khia u kal khatham chuanu a frame by frame banga in a shot polom bele mo wai te icha khat ma ba khoi chiao ma nahi ya mi afek ka chu khoi lo hi le mo hi bang chi dia lighting a fu na om zakin chin ete kong le lighting fu e chu lighting le chu poloma ma mo bazaka lighting khong leon fu in chin ni lighting jaka le hon bangal skin tone leon fu to atang pia chidang de vun chan de ni khong kha amau le anaki en kol hoyum chin like it's not all me ma amau le like banga avunu kha ana hoi himim chi di hin te cha da pe hai cha kha alim lak cha hong wa ka ju ka gen thia rồi ama ke ka mo usap ama signature ka chi ju cha dik cha cha hong wa alim lak te khamo cha hong wa chi sik chi mai ni noi som hilale out of focus noi spin le part of the creativity dan ang la thi mo kai jo toi hi lightroom ma le mo cha ning kha chu ka alter jek chu om ato skin khong le ki soft sak jek mo le like chi dan ta ka subtle not like heavy editing to hino ma to bangale light bangale exposure line chi le bangale min khat ka mang hil wai pen le thel khatin le wai pen len pan pi ma mai ve camera setting amo ye camera setting amo okay Instagram chui game mo Instagram lo to ya le to na example ken kha a technical ken kha kalim lak te kha tang pia a technical sanga ka focus zo kha an clients the expression emotions lam hiam mo ken kha kan focus zo kha to wa ja ka le bangale ki complement vek chi din te ka settings bol te khong to le ma wai na va thei na pen khaya mo photography na man na alim lak va me ringot chu wangel le phone sing thum sing le man le hwan le dik de chu wai hilo alim lak va me khiak chu hilo den chi da na wai cha wai banga iba hi pen afek ava thei ti mai ni wai pen ma kha professional hi na hi mai in chin wai za kha ne te khong le te khong rồi ye chona take de ma nang le kwa te a chi se lo mo ai bang le ve la ma pen bang le cha ki khak na mo no khang na in chen ka the thak be thelo de ke be ai kha anau pan kha emotional speech bang yam khapan pia wai khat anu le ana ki dek zon lo a speech a pyak zo chata hon koi chat ma cha ai lang chat khan ki capture fu chat chi khong a zo he atak lama pen le ki teng dek apa na bang yam khan yen in chen khat no right emotional breakdown on nei ma chan lang khong and khong kha capture le kha it like interest cha technicality sanga kha ken kha for example ka trademark dan in le kang ka ko ya cha emotion lami focus zo nga ma tu nei bang le lama chu ni za thwai sim nei kha si te yun chen acha lama cha pasal te kap zo ma okay but to ka tak ni velo mo kap tak ma uchio kap ai kha cha banga le ki
กิงี้น่าเสียตายเช่นนั้นบางช่วงอันนั้นกิจบางอะไรโจกเล็กของเราจะอัน โอ นั้น เคฮะ อันนั้นกิจางสิน อ่า มา นี่เป็นกิโมขันไหนเราเฮีย จีของเห็นใช่ไอ้เด็กของเลยมากจะ emotions อะไรละมา black and white เปลี่ยนบ้างจาก group photo กิลาเด็กกิลากมาว่าหลอมตาวันกี่หัวมาจะหลอมตาวันกี่หัวไหลว่าจะอันนั้นละจะไว้ของอะไร emotion ตัดตำจะ tell the story มาจะ group photo ลังเด็กจังจะเอาจะแล้วแกมาจ้องเด็ดเสียงไงตอนเรามาจะกินจะกิสักหลายข้อมาเลยน่ารักจะทีเอกาเบงกลอร์หากลาเห็นเช่นในเรื่องของเลยจะ very in the moment เป็นมากมาเรื่องของเห็นเช่นไอ้บางเลยอะไร bottom มาเป็นจะบางอันเลยอีตุจะมาค่ะรับฝุ่นเช่นอีตุเล็ดตุเสกไงจะมาหลักของอีกส่วนขันเสกไงมาไอ้ส่วนเลยไอ้ left เป็นเลยเอามาcouple ตัวจะหลีกตัวเช่นจะไว้บางเลยใต้รู้มันหลุมจะมาอะไรมั้งจะเลยจะฟักกี้ช็อตไม่ได้ครับจะฟักกี้ละตีไอ้เด็กของเลยเอามาไหม จะไอ้เด็กของเลย ไอ้เด็กค่ะ real wedding เนี่ยบ่อยมั้ง stage ที่เราจุ่ม stage เรา wedding แค่เวลาปังเป็นบางจุดบางใหญ่ fashion line ไอ้เกี่ยวกับ designer ที่เขามาบางไอ้จุดไว้จุดนั้น join again แค่เวลามาเป็นบางผู้จิตานิฮอนนุยจิตห้องนุยไม่ที่ฮิลเลออริจินัลเราดีไปตัว expression ค่ะนุยตักมาคิปากตักมานุยมาอหิจิเอตาคิดเฮ้ยไว้นั่นจิตนั้นเอ็นอามาคิปานั่นที่เอ็น feel เฮ้ยจ้ะก็จะให้ของเลยอันน่ะอาเกของอารมณ์ที่เขาต้องนำเป็นจำนี่ของอาเกนมั่วเกลเอ็นเลยบางอย่างครับอันนี้นั่นที่ของจำนี่ของกี่เกนจะcomfortable ที่นั่นดีกว่าจันทร์ของมั่ง fake love มันดีเลยจันจะ real genuine love มั่งไว้จุไอ้เด็กของเลยมีแต่กับลักกับ showcase ไม่ไอ้ของเลยตบปานะปูจาหิไลอปานะจันเอ็นจันทร์ของมั่งโอเคจันทร์ของเฟรมคัดตัดจะตอมที่ของไอ้เด็กของเลยจะกับปานะอาจีเป็นบินดีอันบุตรสักหน่อยจันทร์ของคิดเห็นน่ะเอาไปดันบางที่เทกบแต่ดีนี่ไปหมดตัวจู่ให้คิดใจจันทร์อุตเจะคิดให้ซิมได้ได้ค่ะฮิมาจัลประเทศกับลาเขียมาโอเคไอ้เตเลจะมาเอาค่ะหุ่น post wedding photoshoot จีของไหนเขาลงจริงหุ่นไต่มาโอเคจะตัวบาง wedding planner เทคอยค่ะ you have only 5 minutes จะ wedding planner เททูเห็นจริงโอเคมาเอาเทต่อเขาเลยอี negotiate ยังไงมั่วจะโอเค I need some at least 10 minutes with the bride I need some at least 10 minutes with the couple ที่ของจะอีว่า negotiate ไงมาค่ะหุ่นไต่ลอยจริง ceremony ค่ะตั้มที่หล่อมาค่ะว่าจะเป็นเลยไต่เดี๋ยวหุ่นไต่เดี๋ยวค่ะจะ location ของตัวที่สองต้มจะไปต้นปีมาเลยจะให้ hectic จีดีแต่ time pressure เปลี่ยนอามุนนั่นตุนจังบัสเกาต์ตัวใหม่ดีนี่ไปมาลูกบังคับที่กิสเกาต์ตัวมาลอยค่ะจิมาตะกายลำดันเดียวหินวันลอยจริงจะ urban เป็นมาตาวันจริงกับที่ช่วย metropolitan เป็นมาเมื่อวันจะค่ะ backyard จีดีจะอันเดียวจะไม่ดีสปอตที่ของเราเห็นของเราบาลคอนี่ของกินสุกจะไม่มาโอเคเดี๋ยวเรามาเกี่ยนดานะอับุลตุงละมาฮีดีอพอสดันของนักเทคอลแกเลยจินไปคอมสักไม่เลยจินโอเคกดเลนดีไปคอมสักดีมาที่เกี่ยวกับสักดีแคมราเน็ตเราเดียวจันเดียวมาไปค่ะพูดตัวดานะมีดังกว่ามาอมเราดานะไงตรงร้านของกิจมาจ้ะตัวเปลี่ยนค่ะกรุ๊ปมีดังเตะค่ะกว่ามาอาเกียอมเราว่าเหมือนตัวมาอมได้กว่ามาอาจจะกำมาเลยeasy จ้ะตัวเฮเลเอ็นเลวจะแองเกิลเลจะตัวจะแข็งเตะ
กำลังเดี๋ยวปัดเข็นที่ close up เดี๋ยวมาใส่ลำเดียว โอเคอะไรตะกี้ปันเล่นหลักสุดมั้ยจุ่มอะไรจ้ะกีตายกว่าวิดไม่ไปของเล่นใจละกันมาจ้ะในเตะของเล่กับเทรดมาร์กจีดินแต่ไอ้ sunlight มาแบบนี่ตุ้มเด็กอะยัยgolden hour ฮะ golden hour จิเลเบียbackground ค่ะสิ่งคงคงเดี๋ยวจะไม่เห็นลำบากค่ะอุจิค่ะ winter ไล่ลิมลำรวมนั่นสุดเลยแค่ summer ไล่ว่าจุบไล่ที่ไล่หิงไล่จะอันเดียวเดี๋ยวอุจิของอินนาเทียเฮ้ยกันจู winter ต่อเฮ้ยบางอะไร summer นี่ปัดมาสิกมั้งจีไล่ของหนวมก็ซะเดี๋ยวกิน winter จะหนวมก็จะเป็นอาจจะจู summer ของนี่จังลุมเลี้ยลุมหลวมมั้งโอเคเดี๋ยวนี้ยี่มอยไปกองการนี้สายเรียกเขาหรอโอเคเขาเลยจะเรียนเชียวเขาเลยจะเรียนไปจะการgolden hour บางจูฟักเทมจะไอ้ดีด้านจะต่อมเทเราจะกินเราได้จุ๊บกินเราได้จีได้จะจัดได้จุ๊บวินเตอร์ของเขาจูนี่จุดตุ่มกินจ้ะวินเตอร์จูเห็นเลยอันนี้จุดนี้จ้ะเป็นนี่สามวินเตอร์เราค่ะไอ้เตะของเลยจะเอาsunlight in ka a lens ki kha in lens flare namma ja le hil le like ka bangal aesthetic feel khaton om sake cho ja lo lung len hwai chan khat tai pa nom sake le te khong le jenison a patak hon inspire ka hi hawai no patak okay same example ma same thing happen le right jaนี่สายค่ะเล่นสมคอยจนนี่ตุ้มเด็กกว่านะมาในเตะของเล่ก็จะหอยตะกะโมเตะของไบรท์เตะบังเฮนู left right ตานูบังจูหอยตะกะไบรท์กาวน์ตะลักน้อมินจนหอยก็มูโซนนแก่เห็นนะเตะของเล่ป่วยโมนี่เขาเอาเล่ของกังเจลมาจะหอยตะกะกะกราวน์กะกาวน์อันหลักหนาเดียวโอเคอันเดียวของ small details มาก็ปล่อยมาก็เขียนเช่นจีเลยโมเบียกให้เราตัวพิกอนเข่งนนตัวให้ตีบังแต่แค่นั้น client บันนี้บลิมละให้ตีบังบลิมละ agreement นี่เฮียใน data ใน file ข้าเกินเฮียตันก็เกมเดี๋ยวไว้จนนุ่งนนเงินละจู่กันในกี่เลยกี่เสียงก็ฮีจีดันเดียวยามกันจะกันค่าต่างเปีย6 to 8 months ของกันจะ agreement ดัน again สักอย่างมั่งจะor at least 1 year ของมั่งของจุกกอลเดียเรียกไว้ต่อก่อนเปียกเหตุเลยจุ no responsibility เหตุจะดูของงานจะ against แล้วเรียก for safety reason อ่ะจูอารมณ์เป็นจูspace ออกมาเลย call space ออกมาเลย delete ไงเลยก็เที่ยวคัดเตะfinish แกดิดซาเตของโจตู้ตันอะไร2018 หลักของกลากเตเลตู้ตันก็เกมอะไรดิ้งก็ยิงโอเคเฮกมาเดี๋ยวมาสอร์ชูเฮกโทรมาตั้งมาตั้งที่เขากินเองเว้ยนะไปจ้ะตัวให้กราวน์เตของเล็กไลน์ชิ้นอาทิตย์คัดอโมนูเตเจ้าเลยฮิโลบางอะไรกราวน์กาวน์บอลเต็มไว้เตะของเรื่องเย็นสิก็ไว้เตะของโอเคไว้เตะของเลยเปียกันเลยมาเลยกี่ปากคนจะนั่นเอ็นวัตไอสังงานหรือมาโซเชียลมีเดียของบิ๊กตะการกาวน์บอลเตะของมีบางอะไรดีไซเนอร์มีทางของนี่นักว่าจะpublicity เดี๋ยวเขาหอยมาให้ของเลยกันดิดโมเมนต์ใส่เป็นมาอยากแค่แล้วก็ตามเอาต่างเปียคนปวดจังจากกิเตียงที่นั่นปวดจังว่าค่ะเอาเลยบางอาทิตย์ที่เป็นนุ่นเจ้าเต่ามาจะ sigh of relief เดี๋ยวเช่นโปรแกรมปีเป็นเจ้าเต่าจังเอาเลยอันนี้ relax ปันเต่าเช่นอากิปันอะไร expression ที่ของเลย natural เดี๋ยวมาไปว่าไปลิมลักนอกสักจู่ให้อาทิตย์เที่ยวเลยนอกสักละมาค่ะที่จันเดียวเตะอาทิตย์เที่ยวจันเดียวเปเปอร์เกลือเลยพลาสติกเตะเบกของจังเดียวค่ะ
nal len lim la ka len nal zo amo te a dia le bangale nuam zo wai thil khat te azat chiang wai ve form mo form te azat chiang wai ve chop mo he amo te le an ki teng kin te le amao ki se lu hangu thang ma le lau mo an ka pa de lau wai thang le thang in chen hon ai form te hon ang mel chiang a bang amo pon khong a bang stain khong nom pa mo okay ai dia le hoi lo to camera lens khong tut khang nge le chu i ha sian ma ki la the non lo mo ai bang le okay chi khong in chen le another example cha ki actually na lens ken khatena UV filter hong kai chu lens protect me de chira ne na mo ma sa pe wai chi na ko ya na ama sa chu ko isa kinga hilale tu lai chu ka ko non ke ko chu hoi lo ka recommend thoi le ken zo cha master thota chi de cha hi khal lom non lo mo ke sa ke bang e non hello ha mi kan katen so like you bought a like $1,000 lens why do you put a $30 lens in $30 glass in front of it kong chiu ma cha le dik tho le akala ka chu cha ki ve na dia chu hoi tho le na za ta le poi lo za lo le poi tuan lo cha ma chi khong ai khang le nè thì người tây vậy Hey,นั่นวะ kia là com khó why bottom right của thì người tây vui I was there chỉ là một việc khát con đồng rồi lại tua lim lá cái gì khác art ya adik lo chưaแต่แค่นั้นช่วงนั้นมีขัดให้เรียนก็หัวเขาเสียงดีให้เรียนจู่อันนั้นเสียงช่วงไปเรียนจู่น้องเขาเสียงเดี๋ยวรู้เห็นไหมyes or no เหี้ยมั้งยิมมาแล้วแต่ไม่ได้waiting ขันปาก cover แต่นั่งเล่นในฮีทตัวที่จุกิสัตว์หูนี่แหละไว้การเห็นขัดดินลงทุ่งแล้วจีบางตัวใครนะตัวข้าวเชียงนี่นะบางชิ้นเนี่ย handle ไอ้จู่นั่งมีตั้งแต่นั้นเลย priority ก็อีกไกลน์เดียวมั้งไว้อุจจาระตัวข้างนี้นะตัวเขาเลยบางชิ้นเนี่ย handle กันตูตอนนี้จู่กับตัวข้าวจู่อุจจาระกับตัวข้าวจู่ให้ขัดเวมีปีเตลิมนั่นละตอมละคนจู่มั้งกว่าไว้เนี่ยบางอะไรคนไว้สเตจตรงอ่ะคิดตัวเด่นนี่จังอ่ะค่ะ the whole day บางอะไรมีคนหัวเตะกิเทกิมโลวี่จิ๋วมั้งจ้ะ blur เวกินเช่นมาเอาเดี๋ยวค่ะเพราะฉะนั้นลิมคนงาเอียดจังอ่ะกิเทกิมคนโลบางอะไรกิเทกิมคนโลอยู่จีจากอะไรว่าคิดเป็นเอ็นเลยจะ offense ด้านนักกีฬาโลอินเช่นยาเดียเลยบางอะไรกิจิลนาคนนี้ไหมว่าจากคิดเป็นว่าคิดเป็นจากอะไรว่าจะเกินตู้ตันrow by row มั้งกันนั่นนักกีฬาเลยลักว่ามีwedding ฮอนเทลเตนั่นนักกีฬาเลยมีรู้ recognize ที่นั่นเดียวมั้ง row by row แล้วเวกเซลเสียงเดียวมั้ง every like it's a common practice for me ที่นั่นเองแต่ว่าดังที่นั่นเดียวของคักเซนอะไรเลย offense ด้านนั้นเราว่าจะ constructive criticism if you บางจะไว้ใจดำจะบางนั่งเล่นใจดำหงายเป็ดมาเมื่อจะปลายสเตย์โอคาวาดองเฝ้าเทเราเห็นจังนะคะ if it's like constructive you just take it like a constructive call แค่เลย just leave it มาเทใช่ไหมจะกิจวัตรไหมฮะตัวข้านั่งนี่จีตัวข้าเราจีอาจจะเล่นนั่งไงนั่นตัวมีบางผมแต่เละจีนี่ example มีขัดดินประกวนอาฮีเทบะฮี output ของลงจิมโลsay สิ่งหัดได้กี่หูมั้งอะไรถ้าสิ่งหัดได้กี่อักไลน์เลยลงกิมโลไว้หุ่นอักไลน์นี่ negotiate เลย as a photographer อะค่ะกับ product กับลงกิมโลนะฮีเลยจู่สางงามไปไหมเบลจีค่ะ professional ไว้จ่อยกี่เลยเรานั่งลงกิมเลยนั่งลงกิมโลเห็นทุกขัดเก่งก็ฮีดีแต่การเฮียจะon shamingกระจายสุเฮียยัยมาฟังดีก็ฮีจีค่ะ professional ไว้จ่อยเดียมไว้ก็ฮีนั่งไหนนั่นฮีyes no question ฮีโล
amasa kipan ale ma anaki aki ho tu nga kipan ale anaki ho khya je kwa hinte ka chismai chan da khong chama khat profesh chimai ni khatin le award the kholwa cha ana limla the hi chi ja mai khonga ana award te bang research het lowa an hire le hi mai the ma cha kha wa ilele amasa dana aki ho danwa the set amount dana aki ho awai pen akip thia le chu fu ka sa pen ken chu sing khatan ki ho le chu sing khatin le agreement an ki wa le chu khat pan le a hi thei top a hi chang khat pan le cha bangja ka yai ka chuมันเลยฟอร์ดไปเลยฮิโลวามั้งไว้ตัวที่ดันเดียวก็ work มาสร้าง research มาสโลมาจันทร์คงจะเทไม่เทมาไว้อันนั้นเปียกเราเป้านะลิมลากเตะก็เดลิทจิละบางอันไงดันไว้ค่ะไว้เปลี่ยนชูกันชูดิกษัตริย์จะชูโซกันชูกษัตริย์เห็นเลยอักไลน์ต่อไว้เลยกี่หัวอักกี่บุลาปัตตาnegotiate ปัตตากี่หัวอันนี้ขัดป้าเล็กดิกตะกาเกนาโซอักกี่ปั่นตุ้งคงเลยเดียมมั่วคงกระจิสิไม่เบียดป้าเลยมาลุงต้มเดี๋ยวเลยหิมะเทมั้งจะไอ้คงได้อักกี่ตัวเราเลยเหรอไว้นี่ดังอะไรจังเดี๋ยวคง experience โจกันปีคงจะกี่ตัวท้องหินเลย we try จะกู้เดี๋ยวกี่ handle มาครับเดินจังอะไรเรื่องเย็นหิงไว้ tips and tricks ดังคงอะไรนั่นเดี๋ยวคงนั่นเลยไอ้เดี๋ยวคงเลย use backlight to add drama to your photo มา backlight เดี๋ยวคงเลยกันเลยไอ้กระซังงุนมาinterest photo interesting นะเดี๋ยวค่ะไอ้เดี๋ยว backlight กระซังตัวมุนคงเลยไอ้ตะกาเก research ใช่ไหมนี่กี่ scout นะซะลิมลักจีจะก็มาไอ้ตะกาอามาเกี่ยวกับลิมวลักดิจิเซสนาเซสเลยเรา surrounding ของเลยก็มาค่ะจะบาง angle นั่นน่ะเดี๋ยวที่ของมาตัว reflection ของตุยกี่ของไอ้อะไร reflection เป็นบางอาจจะที่เดียมที่ของมาบางทีนั้นเนี่ยจะ explore เจ้าในที่ของเลย backlight มาไอ้บางเลยว่าคนจะได้กินจนมาบางจุดลงแค่10 มันเอาเห็นเลยจะกินตักสังอาจจะ backlight ของยี่สิบตัวเลยจะคนนักสวัสดิ์จีนตัวนี้จะว่าแต่เขาว่า grain ฮิลว่าเจียวว่าโอ้ I see nice ที่ของเราจะ angle ตัวมาเอเล็กอัตงอะไรเตะบางทีจะนี่เดี๋ยวจะของคิดเฮลโลthis เฮช็อตโจฮิโลวินเช่นดังช็อตดังของเล็กตั้งแต่ผมฮิเลไว้กลากเตะละกันให้เขาฟูเป็นมาเห็นเตะบางน้อยอยากคิดปันกลากของอัตงกินละกลากของแล้วมาสิกแล้วมากลากของแล้วจีนของจะค่ะอามาเลยคน trust ไอ้จังว่าค่ะไอ้จีนไม่ยอมมาไอ้บางเลยwindow light ของเลยจัดเสียมาเลยจะ portrait หลังเดียวฟูมาจะ soft light ทำงานเล่นจังอาชีพเลยมั่วเบียดmakeup นูไม่ได้ makeup ค่ะas a photographer ที่ง่ายนะใช่ยะไอ้กิเลสต่างเปรียบ professional makeup beautician หัดดินabol ที่ตันเชียงโจ camera อะไรหัวยี่จีดันดูหัดเทียมmakeup เฮ้ย makeup เล็บปอยมั้งเฮ้ย photography เดี๋ยวมั้งจะ photography course ว่าสิตักเตลอยเตบังอินเลย makeup basic makeup คงเลยว่าสิลสักบังกันเทดานามั้งmakeup ค่ะปอยจะ bad makeup and like good makeup ลิมลากันเลยกี่เทลวะเพราะฉะนั้นเลยปอยมั้งเฮ้ย makeup เทเลยจะ at least จะ basic เทเลยมั้งปอยให้ลงสิลินแต่ไอ้ของเลย composition มาจะsubject เดี๋ยวว่า focus กี่เลยจะ surrounding ของมาจะว่า focus อะไรค่ะอันนั้นนักขัดนมไอ้เขา eyes all เลยเบียกทิลขัดคนดังจัลนั่ง personal taste นะบางblack is black จีเป็นมั้งแต่ฉันขัดค่ะassam เจ้าบางค่ะ
avom pen ihon hoi na lama kha some details bangon mang vai ma khen chang na ike a clothing shadows details bangon mang khasek vai ma ai chu personal taste pet ma chu hi le nang te sa bang black pen kha bang tan hun na sa bang a curve bang khoi ile chen black is black a koi dit na hi ai ke le va kheng zek te chi dia va up zek pen kha curve na chale de la ma ka gen son pen curve fe hi s curve exposure curve pen ma hiไว้เป็นกันจูblack นะจีกับมันจะเก๋ไข่นั่งเย็นทำนนตัวเดิม original color maintain ดีจีดันเยอะมากริจัดhello black จีจะเขาจูavom เปลี่ยนมั้งavom แต่ขณะลิมลักตำโซละมาปนันพอดเตบังเอจะค่ะcontrasty ช่วยเราเลยassamมาค่ะคิดเห็นมั้งเห็นแต่no nangabang layet le hair details on lang ejmo ta ken khatin on khoile kha hair details ben on mang asam alom ma om namun lakteng kha hon vom mang top zo we chuma details om zo lo wa details om zo lo hi le pai kha hon bang chaman adjust changa a black pen kha a black sangom kha thawin hi le a details pen om tho chi pen ma nang avom pen amial na pen avom na pen kha bang tan hun na sa avom ba koi se hea ai kele neochik wa abjeka a details koi pen kha nang na de dan ya kachi personal preferences pet ma ya mo khen den chu a black pen wa crush te pen kha lungtung khen pen kha dan chu a black wa crush se la wa ja chu mitina avom chat amung ei lo win chen a details som te jilan de wa professional de then again dan wa chu wai dan de ya ma ai pen nang personal preferences in banga hoi na sak ken to na gen da na cha va vom cha va extreme lot le hoi ka sa khol ton kia ma cha a detail leng kha ala ta le chu hoi ka sa hu cha bangale cha va black lot le an hon natural khol lo ma cha natural thei pe na la ta le kha hoi ka ke personal preference chi ni hin te hoi cha unnatural de khonga la changa chu kia de kha artificial sim ma ja imit tin kha kan chu ka judge ma ya ja ma chi dia unnatural thei pen chi din teไว้ลูกขัดก้นดอกไหลออกก้นดอดไหลนะแค่เขาจึงค่ะลิมเล่าจริงอาจจะอามุนมาค่ะฟอนของอะไรreference เดี๋ยวเล่าหมดอาจจะกับ color ไอ้วัน color บางนางบางนี่ค่ะทุ่มเวลาบางนี่แหละจ้ะนะโปรแกรมทุ่มบางลาที่แหละจ้ะนะedit จังค่อยเปลี่ยนค่ะ color ดิกตักเปลี่ยนอาจจะค่ะแล้วก็จะ critical คนเราหมดเลย critical เขามีเขียนคัด critical ตักเขาเหมือนจะน้อยเป็นค่ะนั่งdetail จะเป็นนี่ไงให้ไอ้เกล่ you just go with the flow just go with the flow ไหมดิกตะกายไว้เป็นค่ะปอยโมจะปอยโมเป็นมาเดียกกายาย commercial photography มั่วจะ company ดังเดียวข้องอีว่าที่คัดจะมาจะ strict way จะ color คัดจะ constant เด็ดง่ายมั่วจันเดียวข้องเห็นเช่น wedding ข้องevent photography เดียวจะไว้เห็นแต่ you can get away with it มั่วฮิลเล่ like บางทีเดียว่าก่อนบางว่า a difference เป็นว่าที่คัดลอดจุดหนักตัวนั้นเรามั่ว but จะ exact one picture white balance แต่ละ white ของเลยลิมลาคัตา white balance เป็นค่า exact color temperature เป็น exact อากิบัด fact ง่ายตัวนั้นเราอากิเทียเลยมั่วจะ if it's like บางอากิบัดเทียเลยง่ายดำเทีย fact จีเด่นแต่ไว้เห็นแต่ event photography ลำของบางอะไรอันนั้นหนาจีเด่นแต่ guideline strict หลอมเราจีดานินบ่มี guideline strict หลอมเราต่อที่มาตะการ event ต่อ photography ต่อ wedding photography ละมาค่ะต่างเปีย highlight เป็นนุค่ะ emotions ต่อ moment มั่ว telling stories เห็นเช่น with your telling stories with your picture technical ลำค่ะ focus คนเราไว้จะละมาก็จี story บางอะไรJoseph Radic ก็ว่าเตลนาเตคง Jerry Gionis ก็ว่าเตลนาเตคงอินเลยมาเตคงอินเลยจะ technical ลำไซต์จุเกียนจะกุฮิเลมาเลยเดทิลคัตลำมาค่ะ
focus peso storytelling lama khas focus peso chen to bangale cha emotion lama khaf story bangale focus peso athelo chu hi khol hi lo cha mi kan khatin le bangale yai print out chang RGB ya hoi ke le bang chan de khong du kanun chen wai bang le chu dong chen khat pa le interested khol lo mo joseph bang chu cha bangale hoi sang hoi hin ten ning kha photography different genre photography ale ki ba lo na ma thank you chỉ lấy continue dia pai zamzel ni le chen do khong le ma cha expression toàn ete khong le bridesmaid te khong le entertain cha hi di pya kya le cha ma le na board the lo ma cha khong le attention hom siam ngai chi din te khong le natural na tol zen ta de biak mange na tol zen ta de Biak lo ya Solo hey lim nak tengah kha ni hey te natural light do ngi ngai kele flash na jangnya ete mo in natural light tang pi vek hi oh ete natural light vek mo ete bang le story cha kikis dia solo hele amala kikis un yelo hun kikis takwale agia tem hun le zum dai ma chan do khon Actually mo biak even hanna ba cover chiang ina a final na piakhiak na ni bangza hun na sieng tang pi a hi tu yai wedding season a leking a hi wedding season khong hi tak chiang a kha at least 3 weeks 4 weeks hon ngai ma wedding season lo mai ni off season de khong a hi le chu kal kha ta le ki zo kal kha chi phet ni li khong a le ki zo the hi a soft copy pen ma a soft copy pen so cha ni li ni nga khong a le ki zo the in chen aja kha lam ka photographer khen khat apan complain ka jak no asing chang ma kilamenu vai kha ka jak le vai uchi dan lama chu ke clients te no panwam the chan the sia mun chen banga hon not tu chom nai ka to khanai he ke ma le en le ta ka ki explain ma sa in chen cha ki edit song chi hi anal the pe na de wale chu chan do khong am edit pen ka process la editing process ka hun la je ka hi khong ki chen ma le hon the sia mai je lu hi ta ka explain communication le ngai lo hi ma cha transparent ngai ma hete khong le details in chen details khong le lak he photography chi kha wai chu cover cha wedding cho hi lo in chen to he bang le product photography dang khong ki la thei ma cha hete khong le wedding details khong ila ka le cha a photo book khong include chang a photo book khan son su na le chu cha storytelling khanom ngal ma chan de khong to avenue khong le ai ta kai la ka ne kha event organizer te dia le hoi event organizer ten le ilim nak te khong na post na promote sa ku mai de chawai khanona mai ong ma ai event organizer te loi ai khong le you don't always need a scenic landscape for a couple shoot. A simple backyard will also do. It all depends on the preference of the clients and how comfortable the clients are with one another ma ete khong le a in ge yu kila ken chen amau le bangale hoi landscape hoi namun pi bangale amau le ut kol twan lo ma hoi compound ko la mai ni chi hun chen hoi kala kwan le cha hon phụ thâu thì mấy ni hon là achar mom ve mo mom ve test con nó cha chen ai te khong le ma compound sung na kala ko ma ele ho
le na ken person le na ka sak mama ki storytelling mama gen mama amono kichain chen kichela ya apasal amo pa pen na kisakin ta mo cha ana ki gale le itian ma pa na ki panai be mo ai process anak mo pa na ki in kha an nga glass in te polaman om ma he kha reflection ki zang in chen pen le bang ma editing om lo in camera ma amono pe anu menu pen in sunga ki saklai pasal pen reflection na polaman din lai ma very nice ai ningkha kha kongen kino zodek nek tai down to earth personality photographer te kha personality le thupama ma in chen somdon na dia kha down to earth ngai ki ngai nyam poimo ka sa a cha hey makeup artist experience ka chi pen kongen zol dia khatve makeup amono ki sasot lo kha makeup artist pa jaka amono ki sasot la jekai go ai kha i tilkhat amono pa penon he pa kha amono pan kha ke dian mo mok ke kan kha cha lim kala ko jaka tilkhat mau su jekai sa ai kha ke an ta ek ma okay chan kho na he chan kho nga che khat pa he loi chang ele ki paw ngam lo khan nu le paw ngam lo chele ol chi ka cha pai mi khan kha mi cha ka lom te kyang khong ka gen na le e khong jo ki pai mai dia bang ja ka na pai lo nang na pai mai lo he lo mo chan khon che e jo ki pai lo cha ki om mai mo cha wai ja ka ki ngai nyam le poi mo lo e mo hi to e mo hi ke le to pang chu makeup artist pa athil khan lo ja kin chen azi ol lo ja kin chen wai ja ka khan le tai mo ko ma chan do hi le cha bangale kingai nyam dia down to earth ngai pet ma wai a ke pa na le clients te leon chiam te cha wai a amono bang chon he happy wai ja kan hon le phat dai ma mi alom te kyang khong a cha ka hon phat in chin wai ka a dia advertisement khaton hingal ma clients and their family gin tak sanga imizia I kampau za dan te khong hon en khepet na hon observe lau ma clients te kha wai ja ka amit me level ngai ma to I kampau za te khong le cha khau lo di elam te kha I kampau za te khau the line chin atam zo kha wai ja ka cha all chika cha banga ku dewa deal di wai kha mouth to next point ta kha mouth to mouth best exposure ma best advertisement for us asung alom ten ama hon bangale yom imizia khong ilimlak dan siam dan kya hilowa imizia yom dan khong ama laka yom dan te khong kampau sa te khong hon en kya wan chen wa ki pan alom te kyang khong ki lamau sung te ma kyang khon recommend no ma chan da khong hin chen to he ki ngai niam ka chi pen kha khat example khat kon yen non dia to workshop ka bo Joseph Gionis ki chi wai pa le world renowned photographer wedding photographer in chen wai pan le ki ngai niam pe ma aman le chi a workshop khonga no chu photographer ni ja kun ki kwa ka hi non thewa hi le midangin like for non photographers ki chu bangma hi lo ka hi cha that's your ordinary person ma cha celebrity te wedding ka cover chi ya kwa man ka kwa man the lo wai ja ka like no chu photographer ni ja ki non the ham wa ki le chu ki bangma hi lo mi non the lo hi cha lo khang yen chen cha ki ngai nyam pen ma chi la lo khang yen chen wai zo dress code cha dress sharp chi khong men chen e bang le poi mo ka sa it shows professionalism ma na clients te za na pyak na chi khata hi cha hoi smart dia na ka dress ale kha mi maya kiding den hi changa mi adia le mo no ma so le even if a bad posing idea is proposed by the clients or one of the aunts or uncles don't decline do it but make sure you get the shot you wanted as well ma cha limi lak lai khong ma ipi ama apu te khong ikela ni te khong kha chan subai za kon chen apos dan mak pipi khon hil mo ko ma cha
mau le comfortable lo pp khonga posak chi din te hil le cha mau suk lung kim na dia kha hi mai hil le make sure nang na shots na de teng kha hi lat le te le chen mai te hi komina so te khong le basic knowledge charge your batteries and check clean your gears memory cards lens etc at least one day prior to the wedding kha na battery te khong charge a hoi ka sa na gear te khong le hoi ta ka check na memory card te khong le empty here full here check khong check hoi ka sa to na lens te khong na camera te khong le hi the ha ma le ha siang le chin ai ha sian na dia kha at least get a basic camera cleaning kit ma cleaning kit aman tamlo Amazon khong le tamlo wai te khong le ai ke le ai camera van door zong na te khong le man tom chik chikin le le thia at least wai blower to microfiber cloth ki chela wai te bag ni hoi ka sa inspect the wedding venue bride and groom's place a day before the wedding light conditions space exact location especially if you are shooting at an unknown area ete khong le a wedding venue te khong bride to groom te in te khong hoi ta ka wedding patma chmeni a day before the wedding khong ai va check out ale iva et kya ka le kha hoi ma ya dia le preparation hi mai a light condition khong a space khong bang chana oma chi khong to exact location na om namuno ani ma azing kala amo no te in akele amo pasal te in iwa zon kha boy hwai khem changa ma cha khem changa ilet sim je ka le bang kikino ilong sim chi khong om the in changa jaga kha a day before the wedding have inspect levels in le hoi ma ne to sub to charge to in rules and regulation to ne chin pai jaka hoi taka kan ma sak hoi ni ma ngai mang chupil pan hoi lo e bang kale kha hoi ka sama ma charge ten kha to sub tam khen khatin pulpit khonga wa pai to phal het lo chi khonga mun chin a khen ten cha ani khonga wa pai to khau sub tam upai ke la pastor te khon batai chi khonga ma cha kom kha cho chi te wai te khonga voi na da khoi taka kan ma sak ngai ken khat ke thlik te charge ken khat ta bang flash jat khong le phal lo chi khong wa min chen pai te bang le bai hwai ma le amasa ai va the ma sa ka le kha e le a prepare dian khong ki the chi khong hi ha Delamak again, post wedding photo shoot. Finish off the family, friends, and group photos first. After that, you can concentrate on the bride and groom. Family, friends, they bride and groom concentrate. So, as an entrepreneur, be open to new experiences, new culture, food, dialect, etc. Ite kong le poimo kasama ma en le katwa khang ve kinjin. Udlo akha bang sumdong ki ja ka kha experience ton mi ton ki mi te chang kha close minded thelo ma lungsim kha cha iwa aya dia le for our photography point of view ale khan to na kha tidin chin experience ha dia le hoi pen ma to dialect ka che ha dialect ka chi na jak chu e lam khong le pau tom mi jang wa e khong an athi ha ma le amao pau khom ma iwa zat thia le bang amao dia le hon ni nga lo ma cha ki mai ngal na khanom ngal siam lo pi pi ale kan le khan changa e unao tha do te pau khong le cha siam lo pi pi khong a ki pau te som te ma le siam ken amao le cha hon ngai na pau ma cha le hoi za amao lak khong ale cha an recommend nga lo chi dan lo khong cha a circle chaw a bubble chaw om kha hoi khol lo cha bang ale break out kha poi sak lo ni ma food culture chi khong le chi tom ma hi food bang cho experience khat cho yai naga te la khong amao hi athil nek te aro the lo a tribal na din san le ma hi na ro de wa khat ve ki te na hi wi sa to zong sa le chak khat kon me pi on chen bai bang le okay ki do khol lo ma chi le ama kha phu de wa hon prepare sa kon chen special day with a special day hi zama alliance ma cha wa za ko on this en le cha kan ut ki khong ga chi khan nuam non lo ma ken wa za ka le ama
pangale experience na di lehi tho to nanga dia le as a business to many entrepreneur in the spirit of being an entrepreneur ma you have to try new experiences chi khong hi bây giờ không nhớ đi đồn đi tâm lâu tuổi gì vậy mà thì không lẽ phải mua cái sao túi Red Bull chỉ không sneakers chỉ không lẽ thì phải cái chỗ ấy làm mà rồi hospitality ở vậy thôi à thì chỉ cái kia sẽ dân trong cái gì à để khiến khách nắm đăng thì không biết cái này Hindu làm điều thì không in thì anh ngày sắc khol kia hoặc là cái tổ đẹp này chỉ không thì ở tâm xem mà hoặc là cái là cái lẽ chỗ wedding à khi ngã chỗ hi là lẽ at least tùy mà chỗ cái tuổi gì thế là chỗ phụ mà để thì cái quan bảy lẽ bồi mò cái sao hay cái hỏi cái sao lo hay cái hỏi chả cái đời và quan sao cái bảy đời và quan là lẽ cái giờ lẽ hôn tâm số keep prepared thì tension lẽ tổng số mà be the first to arrive and the last one to go chỉ một last one to go cho thì có lo mấy thầy lẽ chả at least like stay mi dang te sang à ki jom so zo him ma cha effort yak jog de chia yak jog de he at least to the satisfaction of the clients ma ma hon higher hi cha wa kha chi khong hi a ai tan hi a to photo book lockdown te khong le console mai media package mà heka photo book one khak ta premium package in heka lian in for the photo book tu he pen kha to heka price chu twam mai hi the price premium package ma chan do khom okay photo book khata he tang pin hi 200 pictures khong ata around 40 pages khong hi tang pi sek ka a program a poimo teng kha tel kha vek include thei vek ma ya photo book kalim lagte nagwan dan ai ke na le hun short khop tak budde bai mo he ya le kha pen mo he pen outsource okay a photo book design pen ma ken outsource amao outsourcing amao hunbo sanga lu chi di alim lak te chu ke select ai kha amao kha bo saking a bol khichang wa preview la nan piao ma ken kha pai kha okay ka okay chang ama cha on print sakuk chi di ken ka Fuji film tia jang ka hi superior album ma le kha ma ka Chennai based team Chennai apat ai ka hon Chennai apaton khak zelo he kha alem tang na kha I mundang khonga clients chemani state dang khonga tia dia le lem chang ma kyang he a photo book company te kyang direct ka tung the ya direct ka tung the photo book te company te kyang a clients te address ya ka le ma direct ka na kha ko ma chi khong he nhảy tiếng hông to chú tắm pi man lâu thế lơ với một là charge ai tiếng ấy về rồi bằng cái gì kim ma mai be details ma hey gamdang outside state khong ana ho changa pai man teng khong len pek an pe ko ya hi an pe ko travel and lodging charges teng khamao take care ve kon chen ai bằng mà sum mi sen ngai lo okay à son na mi kiam mong luôn ki pa wai ma mai detail pe mai ve dak nam pet mai le detail thì pe lai bo som is a story na journey na picture na story dan emotions na incorporate dan chi ko the technical details so patwam betul
เอาไว้เป็นมาเป็นเลยไอ้ตัวบางอันเนี่ยมีpoint bang mungkin ini lah saya salah itu akib presentation kita tu lah covid thon kiong na le kan mungkin panon ama ki ham phalwa la iswala wai sing tu kai kiti dedicated they will know on devote ana ki prepare mo ana ki prepare ke lawa to jai sanale question te bang le khan le skip lo hai ta ka hon do sa ka ki ka hi le I kom na singa lam pik a ya gam la sim mai thei om nau ki bang lo hai bana kon et vil jang ina I anau pang pin ka hi do ka da ka hi le ni cha banga I tak lo la mi khong na I hai I wet ste khong ka lom ti ka thei om hai ka sa bana kha I tu pa ma le ki involve nai lo jakan social media page te khong cho ana for khalo ka hi ya I tun ya di pian le kha zala group khata kana mu kha ka hi ya I chi le network lo the na kon join the na pa thoi takin on ge na ka ki pa ma mo I ja the khom na han ge na ka the ngi lo de khong ba na there is so much knowledge that I able to le til khat kon dong no ma former to pi pen ma chu gowa khong delhi tam le khong le ka cover ta ele hi del lama social media ki pan ve ka hi ete khong le ma on kon cha website khong ga bon le no hi dei chu mai thei ma ki pa tu gen gen nom tang yom lai ya le dot nop chi khong bangom le gen dena lom sot mo cha gol bang ta ve chi ma ma inte thank you lut tuk ki mai biak thank you lo dan do non tel sap ko non nom le mo editing basic editing này đàn khong ăn lặc thì lại lấy từ chỗ thật là poi ma lo le ma mai le non nom zek le